lama ti ai pepe fo fa tu afana na mai ai mai se lama le ono vai aso mo mua o le tu se ina male tina au la ititi tele mo le tui o lea a fai o le tina po se tausitama caregiver o le fai o le tui pui pui o lau pepe mai le whooping cough le taimi te tau o le awala sili le nai pui pui ai mai le PCA infection ma fa ititi ai a fianga o le fa mai o tui ele se tutongi mai faia pe a ono vai aso le matua le pepe fau o na tue faia le tolu masina ma le 5 masina ia fa so dai lau fo mai masani e fa mau pe puka aso mo tui pui pui a fai o misia le tui mo mo lau pepe o tui uma a wal popole ai tale noi lau fo mai tatou pui pui a tatou oloa po taonga sile o le taua tau tuana le tui pui pui immunize tala noe lau fo mai fa tuaina i se taimi vave. Beta Drive Doctors i le taulanga fa tau i mangele fa pea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E fa tino e fo i matui pui o le whana witi. O tui pui le COVID is flu river mo i lato is flu on tausanga malunga atu. Fa pea matui pui o le flu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so vanoe fa tino ai nei au nanga. O fisa fo mai mangele i taftafane o McDonald. Amanrewa i taftafane o Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Fai mea alofa I a inga maua I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe fai malolonga mo ta whawhau ai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Masalo ua e vaai I fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le fale mai. Fesosoani mo sauwanga I a inga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima iwa koru amo. Malo si e wal watu aile umana yo manatu salili salipo
Ulia ia maua ale ua Sului pamara piru te ua te aile tu la sulua se Fofogamua le na o tuli matia tuna vai lua le foi bainga o le Aoauli o le asparoile su tolo te sema lua o lua fa pe lava maputa mai la to le atuno le pengaruenga topi le tua atuno ma mau so se mau tanga sanga se i mo to malawa le uso tina to papino tuli pasalanga e o lava nai tu asina sina pana witi ia le swap man malo yesu keriso le nganga parolo patalo patu ai teito talofa lava ma lor folau tato mo mai el neiva nga po le aso parai au tato nga at po fa un po neiva yaso ia sang bi ai pene ni le o tato pero ai lana po le paso i for to so for le lo teito ia bi ia le li ia ma no la mo folau tato mo ava tato sa ia pa mo manu le lo fo le li tato fa tu tau nu ume umar fatasi ma matai o le langi ya lofa te latu manuia po fanga me so lau singa o le ne yaso lau tapo inga i maoto malawa ya me so lau pa ngalo pa ia le tua mori fa malo mori fa tai tau tua tarenga ya tia pa lau tusi tia ya lau ka mo e aku fa mai teito so o kuri le pharmacy ke o le i pikia po la au o faku lei ke le o menga ko lo polo ya auso au wange misia fala au ia wa ho long weekend ai misi fala au ke o pel pa ia mori pa malo ma tai tia tau tua tunu ia po mai po na ma ya so fe do ai ile lofa malanga le nei o lo ta tua ia tanu ai lewa tau nu mai tamali o le tunu ele to tau pa ilo ina lungo po atia wa no po pale sa tu ya ma po i le tau tua nei te mari pe ak pa petai ko ki pa petai tai mi ma o te nga lue ai te mari o le tunu fa le tua matausi e lava tu le tole tunu o lava na yalo pa na patu pese o lo ta la i mai es pe au ta wa pese fa le nganga pese fa le tino a to tino le tama pa lava ta piofi mai o mele nei ka o fianga pe au ta wa ai pa ngalo ngisi me o leiko io sa leiko a pe lo ke ko o ngai mo le pesi ai la tana mai pet mani o le tunu io na mau ai le ato ai mai so la to fa mo anga e tso le weekend na le paradise io la Silvia tira malo le tunu le wa tau no mai kama au le nei o le si sa uma le mokele salafai ia ka mapia le si ka malo ko mai ia ele fa tau ba ona fa talo fa tuai sunga a tole matia tuna vai lua ia mispo sunga ia tapu tui tolva ia oli mai a fio mai so mai am kana mai lu au ile nei o li matango fio lava na o ia tali tonu o mo fai lu fa noi ia o mai ai manangang fa lolo Ia, whakalofa taito, ia, matufo i o tūtaulangi, ia, o le akako o whakasi lo sae peo ngai whakuli malu tele o si o tātou o tunu. Pūlele. Ia, awa. Ka okoa o se alao, ele se wawenga ke whaupopo pe koe ko ese se mamalu o pa ia lava mai le vavau, ia, o le whaavavau. Ia ele anga o lo kofi mai le kua ele avea ia whakalofa kuai maleanganga whaaloalo io e ngai fo i kula o le aso ia paanga uma le Radio Samoa ia e ofum whakalofa ku whakasi ia maleali whaasara lau siri o ngala le ia le Radio Samoa ia taitu taloto i pio nei ele nei tula le aso tai afu ma no sunga pe e pe spa ngoi sa wa ya la pot o ye le la male le manino mai i le papa ponga o ke la pi a maua i o le se me o ya o me sili le wa mai o si o so ya ya tu no matia ya se o ka ko nu ti me fa tasi atu ya pa ponga malo le tunu mna pa no ya fa ftai taito ya fa karo fa fo ya Samoa kun pele ya lo nga fo ye le koe yo se fam kalanga nga ua mai o nga kalo fa ku ya ma fa felo ya ku lau yo nga ya mi se fo le uso ya tuna ni ku lar ka ya o pa ya ma malu ya lu wat ai le nga ni ya so ya ma fa mo ya fo vi inga de tu o fa ka ngu inga ni ka ya fo le no fa ma nga le yo le tu ma na ya ole
o le me sinim ta ua junior ka ia pa ngo pe tuna pa me o pa ia mo man o le te pa pongo pa longo waru ka maluku ia awai a fa pe o mai mo mai sala i lua ia ngau i popa ia o le si kau ai ma ia wa mapu wa sa ni le ia pa tai wa lo kureri ba pe la ve ka apal more ala apal more ala pe la ka ko ki ai ya mata wa le lo fo le ma no so mai ya tai to ma o so ke le mai ma lo pa tai la ngon pot fia me ma dia lu mal pa ponga ne ni a tuino matapu ia tato ba ese ia mo na mo le mate awina tu pese e mana tu ai pea ia o to te mali o le atunu ia pela na matu pa tai ai le se watu a mai a o la ngona tangata o le poto manga ba o mai le li fa mo lo no bi inga le ma o mai le tuna pa tai le se watu te mi uma te pese foi o la pos pa tonu ina ia abia bi inga le tu o le aungo au te la fuatu tuina matapu ia pa popo po i lo pa ta wa ia malangang pa lo pa pongal manu le tunu taito fa tai mo ma no ia o tafu o lo ma fa ta sen nei le nei taimi o ia ile fa lampa tonga o ma tonga lo fantasi o ta ua o le ainga musika o ia o le fa lo tusi o le nei fa lampa tonga ia ele levate le tuna fa vai ia o le Aoauli nei ia o lo matou ngalulu a vavala lata ia o na tonu ai le manatu ia pe a fa vai se grupu fa pe e tau ina ia tau amatai ona e manatu foi le to tele ona uso o lo o fotu ai mai le tale ni o le musika ele ngata foi le e se le matou fio le matou va vai tu le nei taimi e le felfaninga wa silia tu ona va la lata le va uso le termine nai lo vidi foi le ainga ia o le moni la valea a taito vai atu foi le nei tu la so wa avere grupo ngai o se me o fa maru si au resi pe se ainga nai ia kele o le anga la tonu la valea na fa vai ia e foi ia mana tua foi e sa o la vol tangata ilona fina ngalo maria la ia a fai foi e tiona i uso matua ma leva i le tale ni o le pese e pe lava foi ona toi fa fonga nge i le fai ngoina o le nei a fa la poptonga o le ainga musika e le fa pe wa ainga pe pese no o le aunga ma le fa moe so se tasi la voi tono le ainga nei o le musika a peke ka piango ka ki kala ka pake e ke pu e pese e ke DJ e ke pese e anga va o en ka koma fuka ai sea langa fo i aku fa kasi uma i sila fia ngei mai loa ngei i o nga ka ko mau lo le se me maros o le ngei foi kaimi ua mau ai se lengi anga lulu e fa kasi le au musika nge uka ua e le fa pera o ale au pepese ia e fai anga o lako ia vai aku fo ia kama fo i la ma boi malai le musika ai e pio ngale ma ko vai nga wa kulupur ngai e ma waile au pepese e ma waile au fai videos o TV e ma waile au kaka e so se mea so e ma ko ke o se mea e fa kupu mangaku ai a fa pe e se ko fa i le au musika ma le au wilonga o Samoa ia o a meo au nga o ke a mea ai o le ase mea e ka ko ke ka mafai e se nganga lei e fo i le vi ingo le ku pe a fa ka pe ka ke vai aku ua fua mai se fua lei kai ko ia pe o la nga ka a pala kiki aku i le baenga le au nga au ke pe o nga masa vali mai o le sko nga ia kai o le so fulma fa o te sema ua ku fakasi ai o ngoa e kasi ala au show le kausanga o se awala fo ile o ke faafkai aku ai ngai au fans i le lango mai le ngai kausanga akoa ma le savalinga e le ngaka inga faafkai aku ka ko faafkai e ile akua ia o le o ka ko au ria le ngai fa iunga le kausanga le fo o le ka ko pakia le fanga o mai le pepe le kirisimasi ia
o anga ia maku e kako ke paki ai. O le whaapisa o ai sea. O e lanonga i e ngāre ki risi ango. Le anganga fia. Ia, pe ia launga i e fo i se kāpenganga ia i le aso atai au. Ia e pe o ngai e le lango mahalosi a le chimana ua mawhai o ngā mawairinga i whaasara launga e whaafkai kele le sponsor. Ai o e kere fo nisi o whapenga o ngā le maanga o e whailoa o la kousuafa o lo lango inga i al ngai whaamoe. O le whaamoe ua va lua i male ai ngā musika crew. O kase ko kele o le au pepese o le au pepese. So e lua se fulkala le ulu whale o le whaamoe o lau lua se fulkala le o lau lango le o le ave le ai ngā musika i amalungi kanga ia i le kaumawhainga o le musika. Ia ai ua kāpenga inga le sapa ua umaonga ua o kafu foi. E langa whale ainga, langa keita foi lele. A whapea ke mga o mia foi le kuka le ringei. Ia, a ua e whaingo whianga maua. Pe sola foi lele ai le anga whai le kuka. Ia, e maua, ua le ua ira i ngā musika. E su e mai a teito maua. Pe sau e muu le size 2, e muu foi le kuka. Ka umai. Ai, ese foi le pau o le price, se ka ue. Lau tua mea mai le alofa Ia, umai le alofa. Ia, e pe yo aunga al whamoe moe taito, e pe yo kau whailo aku. Tai, le tuina atu po ia, ta po iso na ia langona. O le nganga whaatai Junior, vale le swapa. O le ua manino o whala le tūlanga uma e maise o le nganga leo le mo whaalupe o nau mati ai tātou. O le whina ngano ke riso i anu nofo whaalwhani. Ua uma le pāle, le pāmai loto le sāma le mana i sā tasi ma le lua. A le uta lepe Yesu e ala lon maliu. O le ala le me kako ke o e kako le tū whaatasi lo. So se whaala potonga o fioanga manu e ka le sia. Ia me tuan mātonga nuenga. Le ua maua lau saunoanga tūna matia. Mole toi pa mano ma pa tai wa esto fa tala ma se to fa mau tu fa tasi le la wanga mai le group le ya to wa u le la pa popo ti ya na to ale wa e mana tu for te milen o wala ko e karka ko ki pot wo le tin apul ka ko kama o e we ka ko ya wa tonga ka u mai ke o la mai se ke o ke la ko nga e se po le ku langa no ye ai mo mole pa tai o manino tu langa o mai se o nga yo ma tu o ni se ma tu ta ti mai ti sa tu lo fai langi fo no a le tau ave alon whanau, e leo pēle la mepa. E apo e le la apostolo pololo nā tali whareanganga. Tū i lunga. Wā ko i lalo e pongi sā, ko i lunga whamarama. E susulu atu. Susulu atu. Lea lau ko muri tai ai. Ia ele se wako nge se ti ai fo jes. A tari tonu o le mai le langona. Whapatai uso bane le swafa tuna matia. Whapatai ulewa nai whai maritani ni o pese. Ia nā laba o te pia e langona nā whai a molipi inga o le atua. Lama ia alofa le li ia. Tu umusu pe hanganga uma ina ia tasi le wha moe. Ma ia tupu, ma ia ola. A ngā ia tu enisi o tupu langa tupu atasi. E le papea o le iunga lea. O se tau o le wa amata mea i fo i o tau i amatu whaatasi. Ia le wala ngā ia tu lo wha moe le la ngā ia tu wa le wa manino. Le pa le asasu wha o te sema i ngā le paradise. Ia o se tu la ngā fia ia loto e me so lango maro tātou tunu whaaptai tele lama. Ia la po atu tapu la po sau wha popo tātou le i tau maa vai maranganga wha anolo. E ala ko ai nunga ilo pa ko senga de ai se o ia. Whaaptai teito le. Ai. Ne kula le aso. Le inga ko e whapopo kua e sanguanga makonga fia ia ma le. Le ua kironga ua kere ale ua maamla mai le sanguanga tuna wai lua wha. Mor wha moe la soka au. Ua io kere waku le sailo le ole a inga musika. Al pokalame ia lau ka kia pokalame tuna ia lau wha moe la soka au. A mako ia mako ia na inga musika le malaulia fo ere leu so ia tuna. Ia nga o mako ia le nganga fo ngari ole kamo mole ko i fe au pe on sa ngo ia tuna. Ole lango mane sapole resi kama o le kama resi kenge ia kenge resi kama e o fakas a wale nga ia ole ainga ia
E o ka fonga le lai wa fia pese. Ia. Ma e sanga mo mikinga fonga le fia sau I ka lengi dia. O fai ko anga le o I le. E fa kai fo inga uso makua ngi. Moni lava. Moni sa na. Le uso ya tuna ya mangisi o uso makua pe o uso ya fai paua pe le uro. Ia. Ia mangisi o e le fai ngo fia le ka fai nga ku fa kasi ngi I fa mo ai fa kai onga le mau lalo loto ngi alu kamali I o ma fai e onga ko ku fa kasi mako wa mo ia I o mako ia le ka ia ola ko e finkanga mai kanga ko o lunga I e ku mai lalo kanga ka le fa ko wa ko fa tai de tu o le au o la wa mau I lo ia ko ia me foi lo que sa fa ia o le fa ia mo lunga ia me se foi o vi inga le tu o le a mai o le loko mau lalo ngi alo ma o mo fai ngi fa ko nga riko ai o le nganga le o le ala mo ke a ver fe aula o le lango ma le alofa o le siris ia pe nga ia nga uso ia e nga uso fo o le como fai o mo ko ia ai o lo walu po kalame ia ai e fala ke le sunga ya vai lu skype tai marota fo le manino pa tai fo mo pon pa pipo I o lo fonga ya mai se le u mangingo ana sa no po ia tuna matia tuna vai lua ia tu langa po I male au auto ma pa mo la su pa sa mo le tu pele le na to pa pongo lango I ya no pa no le tu ele pa pe se tu langa po pa tu ina ia a lo lanto pia de sila mai tau pati atu lango atu e whaatupu ati le lanto langona mō tā leni o whoa e le ia I lantou ai mune atu whaatai tere lava junior ma tāpu po I le whaamanolo no taimi ia e maise o tā leni ia anga lelele whaatumu prene utu ia maua pēa tāna lelei ia e maise o whaamoe le nganga pa ia leli e whaatumu atu ia paia mō lona bi inga ai lava atu tōna matia sau noanga pai po le tātou ia ma aveni ruo lofa anga kisi masi ia ole lava e tasi tōna matia pa mo po la tulanga we ia taito e pa wangi o le kampese kasi le o ke le no por al mega le que sa ngo mai le e que no ma mo la tala por pese kasi le ai va venga ma waya ia ia e fa tele yo mo nei ma ftanga ma tamo fie ia ole foi so fa fonga sa mo il nei aso ia a foi wa pa o papa se whaamtalanga ia pe le tautamani I se upo I lau whaafonga anga ia ele ai o le nau lava foi ia o nei ngalo le whaamoe le asotona ia tai au ia mau foi se avanoa e ke le kama pepe se kuai e ma kama pese fou ia o le a e whaafonga ia lulu a au ingisi o kama kuai e pe e to ina ia misiru kisua ia mangisi fo I longa o le a o le kala inga kui ai whako aka di kongu a koma inga o ai le aso aka ia nga e whaia lole o le upu fo o le kiki mea nga ufa alongo ia I mea o uba ai ia ai au ke karikongu ia o le a whaangaka mai ai mo mori fo ia lo whaanga I le ai ngā musika crew e ai po ingisi o le a whapengao ngā malanga mo Samoa mo whai ngā malolonga ia pe o le uso ia sawaso mai awa whape fo I le sunga ia kasala mo le vai aso ia o fa le lei manga kua le lei o lua fai a inga o ngai ko ia le fi ia ke le tuanga ia la fa nga fa kuanga ia taito ia la va kas o ngai wa e muringa foi kama pese kan fa sala ia mo le nei taimi taito fa taitele mo ma vano fa auro ia fa manui tele le tua e a Samoa mai lava I ona maunga te tele sa ia pa ia le whanauiti ia I whamanuianga le tua le nei aso ia whapenao na taito alua ina I tātou ia nei so se mea o tātou whaia ma whaatino ina whaatai tele taito mo le avanoa tai Marota noa hātona matia junior mai noa ia me so mai lolo so antau ia tapu to mole to lama le nganga o whaatai mar fia mori atu pa mano ma pa tai tala ia me se sa no fo yo manino o lo fanga ia me se o fautuanga mantango fie
Ia, alofa le li, sanga iane ai o le taito o ifo manu fa moe e le astona i nei, e le aso spulpa te se o ina le paradise a, na i o tara lau silpia uma, sa mo ina i o tara taurang fa tau ia tau te mau ai, ia mai se luas fulta la fa mo le mole, ia leu le fane, ia mo malau sapa ma neia, wa ve vela o le kele o ka mafa ia yes pa le tonu ia o ina mo wa fo ila e o le sunga ata pe a o mai ama o ma tuna ka o mai wa munu mo o le sa o le a ai pa te tele lava anga i mo to malawa pa mia le tua junior ma tapu man weir pa mo e le asto nai tato pe lo pe a le pe lo ia anga le e mo Christmas pi le mo do ainga ya me sona yo to ainga me sona pa mo ma po tonga le au pepese ya mo po sta sang po le nga le lo ta to matai ya pa pe ngo fa ko o te stand by la va mo pi yango i kami o ma ale ten apua o kan ya lo ke fongi ke o pa pe o le kali ko ke fongi ya ngo ola ko le nas ko ngai ya mo te nei a lo fa te la pa se po ya so fa
Maria le sunga ya tuna Matia Junior mai lua yo ka bang bang yo ma ngai yo pese a pai po le ko manu lu di kamanga ba to mura tu pa tai uso Junior mai lua ma tapu mo programa ya mes foi yo le fa ilo ina lungo ponga tiel pa mo mo ya mo pa mo mo la stona ya mai se le na we ya ma nisio grupo tu pa tasi yo langona na ma o so pa tasi yo pa yo me ta o na i alom tampa na lo patuina pese pa na sau pese pa na nganga matango fiolo abatu ani fe autaua ia pa pofonga pa ngolongo ia mo se me manga o lat pa mo le na sunga ia tuna matia lana pa mo na tai tasi al tau sanga tuna vai dua ia pa tonu ina le paradise paradise na o tara na silfia los furta la no pane ia mo forta maptanga mananga pa no atu pongi pa mo o anu pa na ole tunu tami tu mai su tasi minute ona tana ole tu la tasi le moso ta inga mana pengo le alo inga mana ta inga mana ia lelo ta no oro tasi lima pa malu ono pa lima oro tasi lima pa malu ono pa lima pole o iba luafitu ono iba ole o iba luafitu ono iba pole o bo luafitu opa o luafitu ia ngai sa o to na de lusul balu Atkinson Avenue yo to mo le la mara to le trimana hose autos silfia malole no sininga tali se ulfa mo awole to wale ne yo so ko mo lungo ele yo kisimas yo ai le ta u mo luma anga etu lo ba ai le pulle o trimana le fionga le lo le nganu mana tainga mana mo wala ta male ai te le anga ba inisio fa mnyanga ia manino mama yo la fa pong mai ni abc fa pe la mai taito mo la ka male mo la ulima se lau tala Merry Christmas se so ia ka ko pi Christmas e mo no sa ia ai te le anga ba ai promotion lo panga solo i pa mnyanga tau tupe ai ka ma fia o silinga tali se ulfa mo o so ole ta dia o i farta bale ia ai matu lo anga mana mo mo sa bibi i dedi mo ta vale pe ru ai ki masi fia ia pe ma ni ke o so pa ok ai nga etu na le lusul balu Atkinson Avenue yo do mo le la marto tua ale trimana house autos por oro tasi lima pa maru pa lima oro tasi lima pa maru pa lima luaftu o pa oro fitu mo le spolo minute ona tale ora tasi ora tua sunga se yuli mo tato tala i vai whanua, pangasar po leo tato porklame, ai tato no lo mnian mano le tino, nei vai ngole Aouli, o le aso paraile leo kato ia, su toro te se manu o lo fato e pata lo fato, pela mau maputa me au kilani manu tu a oi o atu no o e mamau. Ia, toi pata lo fato i tu le nganga pa ano ta alofa lama, ia, ma no fo lau, leua mamaile, tau fiafio le nei tau sanga, ia, tato fa moe, pa tu i leri tato tau nuu lama pa inga ne tau sanga pa manatu so i fua mai o Yesu Keriso ne ni fa aula o len sa ili ya tato na lei loa i sa le alofa na le tu au ngano ya e manuia tato po longa pa ai ui pa yaso toe i le file mu malanga lei o lo tato tua pa talo batu ala i sene sa u kereti o lo maputa mai le fianga ta fua tai o woi paki o lima ta fua tai ko sa umolo ta fua solom sala bar pele fa sa o mai io ya ma no la pure ono sala fai la eva mai ai sene sa o ke reti mana ainga le fio anga ta fua tai kama o iki ku le papa ke si le lo mo pele amelia pa mona ma no o manga nuenga anu lo sabalinga anu dunga le monga wani mata ma no pa ma lo si amelia pa mona ya ma vai paipa to tino tama Molly Peterson, ya, manola ma whaaptai, manole eva mai whapena foi, so le kamai o le UP36, ya, lo eva mai California, America, ya, manola ma whaaptai, Matthew Jang Fu, ya, lo fatu, konnichiwa, milia whamoana, male, vai ngala wo ka mo vai lua vai ngapa whaaptai, sila nai manuia sina le sa, to lupe ia lo mai mo mai sunga soa
E mosi bele peti mar pato ya Maria Manofoalo I mangele ya lofa te latu marole eva mai aminia pa moana leuso ya te wa I malu ma le tausi ya tai I ma le nofoalo le pato so wale pasi ke ora nu o sala ro pati mai America ya le wa safari le matu anga skofioto ya I le anu o sala ro pati ya pena po ya hala Jamie hala ya lofa patu mahalola man maptamai ia pepo ia tina faalava au ia alofa tele atu ia na birute fa fonga le tautua se yuli o malau tatou tala I vai whanua ia pe mai al tatou pese le alau kamana. There's an old Christmas card in an old dusty trunk, and it brings back sweet memories dear to me. Though it's faded and worn, it's as precious as the morn when I found it 'neath our first Christmas tree. I thrill with every word, every line. Guess I'm always sentimental round this time. Pardon me if a tear falls among my Christmas cheer. It's the memory of an old Christmas card. You know, I don't know why I get to feeling sentimental about this time every year. But every time I see a Christmas card, I somehow can't help reminiscing about the very first Christmas that you and I spent together. What a beautiful Christmas card you gave me that year. Why, I know you must have looked through thousands of cards to find that wonderful poem that still brings a tear to my eye. I thrill with every word, every line. Guess I'm always sentimental round this time. Pardon me if a tear falls among my Christmas cheer. It's the memory of an old Christmas card. Eva mai la ia le alfa I mai otara when you see your malae chick Helena wa okay Eva mai la ia le lava o I la fika ave lava o le musica e mapu ai o tina na ia faanga Eva vanga e momoli atu le nei pesa I o lo faanga Lenga tai au te roa, whapere lau rangi atoa Mo mo o ngai pia tau tua mo e Samoa E ala I le taleni, o le musika E sauia sei e whapepia mai a ita Eva mai la ia, le alfa I mai o tara Wait and see o malae Chick, Helena wa okay
eva mai la ia Pule lava o e ilau fika A vea lava o le musika E mapu ai o tina Ema mai i le mapu i tina Papipia inai o e iana musika Musika mali e Musika i leva Te ailo vai mai au aluenga Vai ai au fika Nei so wita Esa wia wa upia wa ai atu e wa sila Eva mai la ia Le ofa i mai kotara Wai usi o malae Chik kana wa okay Eva mai la ia Pule lava o e ilau fika A vea lava o le musika E mapu ai au tina Se vai mai o le nei party E pa o le nei party Ai ase foi o le musika E pisa le na party Paski mai lo i le mapu Oka e ua afu So mai lo ma le mix low So o singa o lo wafu Se vai mai o le nei party E pa o le nei party Ai ase foi o le musika E pisa le na party Paski mai lo i le mapu Oka e ua afu So mai lo ma le mix low So o singa o lo wafu Eva mai la ia Le alfa i mai kotara Wai usi o malae Kana wa okay Eva mai la ia Pule lava o e ilau fika A vea lava o le musika E mapu ai o tina Eva mai la ia Le alfa i mai kotara Wai usi o malae Kana wa okay Eva mai la ia Pule lava o e ilau fika A vea lava o le musika E mapu ai o tina Tawi leo tole bai leo wa tātonu lama leitu lai tasi i tau tuare Radio Samoa su lima i watolu wa mo lewa tāpen marisunga ese yuli umalau whapongan maro tātou sunu i tātou tala i vai whanua awinatu i lau lama ngana. Smailo whaponga Samoa. Malo atu taito leo na sai ia whatalo whatfol tapo inga la tunu uli nei tula o le uli telefon lo whafonga mai tala tumoa whamoe tangata whapitoa wutu spesiali tula whanu te whainga whapolonga e langano waina e whaipule te tala e o Cecilio leo Pasifika le no whanga e Australia mo fsosani inga ruenga whaleo i le tulangi talonga o reo pele ki fitua tamata e New Zealand o whaumalo i tauia le lakapi a New Zealand whawhaia e whalau telino nei tala. O se vaenga tangata te i whainga whaapolonga to e whaapito i tūla whono. Wala tō tūstu sia se tūla whono te i whainga whaapolonga mo New Zealand. E se whaamoemoenga e langolangoina e whaipule. O whaamoninonga o whainga whaapolonga whaona pone po le modern slavery. Wa ka vai whainga whaamalea e po le whaamalo sia e whainga ruenga leipa whaapolonga ina o te maiti e whainga ruenga. Whainga ruenga o tangata te tongi e talafu mare whila o ia whaalilolilo o tangata ola. O le atu la whona o fuafoina, o le amo mia i kampania sa ilia esilia, ma le 5 miliona tala i ala tu tupe maua. E li potia ia ni lama tianga e iai nei whainga whaapolonga i antang tupe ngā ruenga ma whaalabru tonga ma kampania la tu te ngā rue whaatas. O le aso na nafisa whaamatu inai, le atu la whona o iloai o le whaafito aia o le tela o ia whaalilolilo tanga tola. For combating trafficking in persons and modern day forms of slavery bill, ele kulupo le modern slavery and trafficking expert practitioners group ia po le MSTEP o le kulupo tanga whaapitoa e au fia ile li loia tu la fono mo whainga whaatun tonu Jacob Berry le tamata te iulo si o mianga ma ta upulau tele ma pulenga whari tupele ANC Rebecca King ma le tamata te iulo le vaenga longolanga mo whaamastonga tonu at whalabru tonga le lolanga le World Vision Rebecca Armstrong. E se whaamtalati se sia sa whaari e kulupu. O lea tūla whono tau whaofi, ua ofo inai se whaavao ngā ruenga mai e whaalelei a tili ai. E whaamalo sio tūla whono, pui a tangata a awhi ai, ma whaavaina mana o ngōli poti e whaia mō company. Ina ia ma whaiona lato whaailoa ai nei whaatinonga e whaatalatala noa ma tu uiti tia whainga whaapolonga whaona pōnei, e whaatinonga lato company, ma lato me tangata whainga ruenga. Ma isi kampania ngā rulu whatasing, pari ai Armstrong, e la tō te tonu, o le tūla whono, o le Australia, e whatala noa nisi o whawhitauli, o whainga whapolonga whaona pōne New Zealand.
ai mai sele to la tu nga wenga kampani fala tonga ale tunu ile ke lope o le tula fono tau fa ofi to fa tula I mai le tula fono fe ke ina iai wai loi o le tae tolu I po le 3 strikes leo le aba ia se tanga te fa ona so tula fono ia le o ko meti la mar fa sala ines fa sala fa fa pui pui e au no ma se palola o pasi ne le foi tonga no loa o le tula fono ale sentencing reinstating 3 strikes amendment bill Tau fiai le mai o tula fono sa fa ia pela flo fo inga fa na te le par mene de po ta pasiel foi tau ngalo na lu le longo ina ona suma le valu lima suma fa palota I fai pule pa tia le National Act ma le New Zealand First sa palo te lango ai o fai pule le Labour Greens ma le te pati Maori ta te ona fa me fa se tu ai le komit fit flia ma fa wa waite ia o le vai luanga o po ma fa ta tia ia le suer fonga fitala le monta Greg O'Connor ina wa fa mu te le to wa fia ngar par menen o le tu la fono sa solo ia fai nga malo te lua ia le leipa I le lua fe ma le lufurulua o le fa liunga fo le tu la fono le fai nga malo so fa tasi o le no ma wai leo le tu la fono I le tu ma I lalo le fa tu la ngana qualify ia te fa talanga mo le ta mo po le first strike ma le lusu fa masina ele fa pui le se fu ma le lua masina o le ta mo po le first stroke le o le ana o se la tainga e pio na fari ai le tama tai ministero lango fa masnonga Nicole Maki o le act I le Johnny Sila ai o le ta fa lu po le second strike o no winga o le ale se palola ma le ta fa tolu o le al tuli loa se fa salanga fa pui se tangata e noa ma le tala tua I la lo le palola o le tama I ai ka le no fai tala mali po le stand up comedian that James no kisse we tal sia o lana manu malo I tau le top price e fa lo to tele na le to tele tanta pasifika au sia o a lava me la to te nau I if the au sia o le tau I fa le tau sanga no tolu le top price e tau au ina le fa tu tuanga o tala mali ri sila po New Zealand Comedy Trust e alo ia na ma I tanga te to tasi e tu leia ia pa puni ma fa no no te wala tu ia la tu nga luenga ma taleni ta fa dia no kise ta tel no ia no wo ma tanga ta ma mai pastika ma fa I lo la to fia I le ave ma wo tanga pastika tau ia le tau ma wo ia talo si ai o le ave le ma fa lo telise pa ia le taleni o fa tala mali I lu mo tanga o no kise o sa mo Wales no tupanga o ia talo sia ia to te tanga te lenga te ina ave le taleni o fa tala mali ma taleni ai fa pe nai taleni pe o tu stala o le tau ia mana tuai le masanga ta mai tai fai tala mali kiwi o iloa ia top twins e pe ona sa mo tilo ia no kisi o fa fia tu sao a onga lua I lu mo le no fanga Eastfield Kelton a ia teia o le mau le avando e feiro ia I le masanga ta mai tai kiwi la lo tele o siliatu le fa mariine fa mariina na I lo le fa ai longa tupe e spulma le lima fitala ma I le fa tu tuanga o visile o le Pasifika salo iona la tu talaina ia le ofista au tu ma le no fuanga fa inga mo sto sanita pena nga lo fa le Australia e lango ia tu no I te mo vesi fa lo te fale fa la vlave fa le natura ma sounding au tu in a via name o le porcalame mo le nga le Pasifika le Pacific Policing Initiative por PPI na for flaina le fa nga yo ina le formar fitu masina aluna mali lia o visile o le lo fa ma le futolo I mana onga mo le whaavaina se vaenga whapene whaavao malo I le whasala miliona tala o whaatupenga Australia. O le porkalame po le PPI o whaatau nuina a oloka mawina. E Australia mana atunu whaipaanga I le whaatau tawanga o whainga whaaporukiki whaavao malo I le iturangi masaina. E au whiai ma vaenga tau pui nga whaafita mga ruanga whaaleo mo le tau siol file mu. O vevesi ainga la Solomona ma whaatu vevesi Papua Kini sale li mai. O le whaatu plai o le awhia I ngor suinga o le tau. Ati telino so le tula whano whaavao malo. Ma le manu pui o le tulanga maulunga whaavao malo mo leo le Pasifika. Wa avea maki au tu e uli nai lea tau mwhainga. O le sauninga le Vaso de Brisbane. Tavi ia erkom sino leo Papua New Guinea David Manning. Ia le whaatu penga o le PPI o se investimenti lea e le whaia mua I le tulangi. Paria Manning, ele ese talo sanga mo ngalo nga fa leo o kulupulanga langa o Pasifika o mana o mia mai le temine e moto o Pasifika. O le fea ngai ngore pui nga fa leo sa fa lilo na saini e saina male Solomona e le ras male pululua.
Samoa fuai o na la ngani atu ngulunga i Washington e Amerika ma Canberra Australia. O le isi moto le Pasifika e au fiai tonga Samoa ma Kiribati. E iai foi ala to feu ia inga fa puipuinga fa leo masaina mo leo foinai fa tita inga ma mea fa inga ruenga. O le minstau leo Samoa le fau Harry Schuster. La ia folfolai nai le solua ne le vai aso le tuli malo Samoa i le tau awhianga na tolu al PPI. I le nofuanga wailoai o le nofuanga o le Festive Silipola Center of Excellence. E fa pito ia walo se suenga fa scientisti so le tula fono fa tasiani ma Papua New Guinea ma fiting. Ta fa dia i le fau o le PPI o le fau ngaina le nofuanga o anga mo le loi Samoa le Police Academy. Ta fau sia seina ma te talaina ia uni. Ma ia ta wai ele mana na o Samoa e fau ngaina nao i la tau le nofuanga. Ai te tala mo le fau ngaina le tulangi o le Pasifika. E talonga o le aula kapite to fito te maita i le Blackburn Sevens sa fau malo i tau i sa manu malo i le sauninga mo tau i le kapia ni sila le pōna pō. E le manu malo i le tau i le au ta alo. Ia ma tama tangata alo te totasi. O le tamaita i luas pu tau sanga i a Georgia Mila sa manu malo i le tau i le teine ta alo le tau sanga. Ma le Blackburn Sevens. Sa pine aula le talonga no limpeka sa mara ia i le manu malo i le tau i le au ta alo le tau sanga. O Mila. O le na lua le ia o tangata piro i talavou o manu i le tau i le tangata alo na kapiro tau sanga. I le tōru spu tau sanga o le talaanga o le wha moe moe. O tōna lomu le ulua i tangata ta alo na kapi talavou ta mua manu i le taui. I ni nai vai aso talo na mai o na manu i le tau i le tamata alo alu wa o le tau sanga le kapi le rolangi le World Rugby Breakthrough Player of the Year. O wale se teiti sa mana ia le manta ino lan ta alo le pifnia le tamata alo le All Blacks o le nei tau sanga. O isi o taui, Vern Kota, sa mana lo i le taui o le whaia onga le tau sanga, o la kapia New Zealand, ina wo te ia le Auckland Blues, le mana le Champino, supala kapia Pasifika. O le tamata ia Caitlin Vaha Kolo, sa mo ina le taui o le teine ta alo le tau sanga, o la kapia tamata i New Zealand, Oscar Instituto, sa ia mau o le taui o le tamata alo i Aoauli. O le pau ia Tara Lomet, a Solomon le taui o le tamata alo Maori, o le tau sanga, Dylan Collier, a mana le taui o le tamata alo le kapia te to fitu. O le union tangata ta alo soka fa professor Australia wala to fight jo ina le tau wio Saudi Arabia le tari malo ai le tamara stanga o ripo le rangi stoko le ruafe mare lu tolu a o ruafe mare dos tolu. Wala to fali ai o le lamatianga lea o ai ar tau tangata o fa pipi ai le tamara sanga. A o la to fisilingi ina le o le FIFA. E vao ia a fianga mai le ari mai. Sa tau wia sui o le FIFA ia le tamara sanga le rangi ia Saudi Arabia le stofi. O nei na o le pau ai lo le tunu sa te wofo e ten malo. O le puno fa professor le soka Australia, Bal Bush, la ia falia. E tau o tele mo le soka le lorangi, o na tapai no te tali mai le FIFA, mo le whaiunga. E se wha amatalanga te susia sa e-mail i le vanga o tala le Reuters, la i tau ai. O le lamatio le tau o tele o ai ara tau o tangate le so tanga i le tamarisanga o lo matua i le leo na wha maumawina. O ia ta wai o le tama wino a ia e tari maloa i lea tama le sanga pirustino na mata ina ia Saudi Arabia ma le FIFA e au na wha mautino ina. O a ia ta tau o tangata i si umai awa i lea tama le sanga mo ripo le rangi o le rafe ma tau sufa ia tau sia ma malu pui puia. E le mawane se tali mai le ofisa so ta inga na whainga maloa Saudi Arabia ma le FIFA ina wa tau sanga ilo Reuters mo se tali. O lo te ena Saudi Arabia ia tua inga o sa wanga ia tau tangata ma latu whari ai. O lo latu pui o lo latu o tunua te o latu ena tu la fono. Le whai unga le FIFA o ta ina iai whai tionga mai ni tua inga au fi ai makulupo tangata whai ngā luanga mai atunui whafo. O lo ngāruru e Saudi Arabia, Union whai tau inga, ia ma au lango mo i tu pao tangata kei. E peo na popole e winga i wha maunga. O sa wanga ia inga, i sa wane ia tau tangata i lea tunu. O Justin Taffa, o le ati o tilo neto e te lule pa wai o le UFC, tolu te silua i sine Australia ia February, i le fita winga ma le tamafoni ta amarasanga le UFC, Italian, e Syria, Brazil. O le fusuanga wa mautinoa, o le afa fia inai, la umata, o no le tolua, e tau fai umia o mane pao toi. Ma le telo manu malo e mau e tioti. O tawhai tolu i nei sa i saini ai se whaupoponga ona na whenga mari UFC e pia ona whetoi li tau sanga nei ona staff te iai ma manua. Tala nal ne yaso mawatang te umalanganga fia so i fuia.
whakaramango le tātou tano o le tautua si sunga ia se yuli o malau ni poi bainga o le Aoauli. Spapong poi pāntani tu lai lua sa venga tala le tau. Ia wala mau por klame pa ngā solo wa ngai tātou le weekend. Lo tō maule pera pa mawina i au ki lani lua su tolu na mapanpana lo iai au ki lani o lona maa lulu pōs pulu ma le ono. O lo tō maule au aoa sabili angi mai sau te sipo. O vainga mga tai ao i le aso tōna. Matango fiel suru la ai pe mai awa po ni simai ngo ki lani lua su lima le bela pa mawina mo le asto na e so fitu manu lu po anga tu la sa pa uti munga awa po i lua su wono le bela pa mawina le sa ya mo lo manu po su ma le balu o winga po na tau le mai le song po pa uti munga awa lo su fa le bela pa mawina le song po malona manu le po e se po ma le lima pa talo va si o tato no sa mo ta tono long si pe tato i famlianga ia mai se o so fo tulo le malo le tunu le panga sofio le ngata le ta pa pio ke lo pe tato pe lo i pe ta sanga o lo tu malo per pa mo ina mai se o tato no o lo so viva e ale mapa na pana lo iai o lo sulu laile o mano se o lo awa po ni spaenga o si o tato no o lo na manu le fiafi e lua se pulu mane lima ia ma tua pe lau tano ba tu no tu to ai ma tango fia no fanga po ile ina no sa pane on ko manga ia porta sulula manu o manu lu sta venga na tala tau ia wa lamba por clame fanga solo ine po vaenga ole a le anga po tato le weekend ina o to la i marita to taimi leo ua sulima minute o te aile tu na tasi na minute ia on so tai po le ma le pole le Enterprise Motor Group so ia au kuso fia lei pe mai ta to pesele io tanto wo ai kamo io Yesu ole amatanga ole ola fo si olima ma bibile atua pati pati la ia uatama wale ola ole boy betele ema ile pale o manu api o mai ile Titi, Yohane fala ulele yale ala, ole faula tanga, omea umaboina te faya e fata tau kile tamole fola folanga, lekirisi masi na fana wa Yesu, ole amatanga, ole ola fo, si ia olima, ma bibile atua. Pati pati la ia uatama wale ola na mano ina isaya lona fa
Christmas se pangmania pa tu ya matapua tu fifa mtu ainu marasunga ya bili yeru man via na Christmas e malo le tano tami tu le mais por van mara minuto wate ai tu la tasi lewa tapen mai fo i le sunga ya akuso fianlei ya se mo ma wina fo ya nga tu le weekend tau tu fo le enterprise model crop pay on se fian malo tato tano le nga fa lolo patalo patula sunga kuso ma no tau tu tano ya mai se to umolo nganu due mai ai patalo patula ngang fa no patalo patu tai tole ne ko i tu la o le aso ia malo fo ile tau tu malo ko tau atai tai awale tau tu ringa tu tato wa tu no ia pa tai mo ma to wa no ia mo fa nei lau lau patalo patu ai de malo se tato wa tu no i o tu la fa lo ia tato wa la ona o tato tau fai mawal ma fan o le lo fo le li ia e fo i tu la o le aso i mai se fo il fasa jai mo le weekend ya ma lo so i fo mo langona le tasi le wa we tano fo ia ta tono lo mo via la mala to fo i au nanga tu lo to pa ia mo to manu to inga manu ta to no nga ngai fo le la fo i o le fo to sanga no o no fa ya lo to tu la manu ta to no bang nana isi mele o yelo mano si ai la fuanto lo sunga kuso star report on tato ma vai le malanga fa lono ya fa pa lo tanto mon ma fo no ya le tu la masa ni la ia o le il tato o nanga ya ilo to po mala e tu la ma to fu no fa nei man ka ya fa to le malo si tato atu no la magia po yo ma to vai vai ya tu la o ta wingo ta bali ya ole ya so ai ho ya de fie se tato wa tu no lo ta sa su ma tala Aouli nei aso la to le wa ma na ya le suru mata mo fio le la ya pa sta ya tu ai le tato tu no ya tu la ma Aouli la mo la po ma mai me po isi tato ya ne ia ole tato promotion nei masina lo fa au mai pe mai masina lente nei lo no winga o ia i tula ma lele o no tele ala o mai mata lo na bia la va se le ma to tato o pe e palasi double tele fu ma na ai ngai ula no i vai tai o asofia te pe le na no fo ka problema ia i le deva ta ai o e pe o le situla mana o lo mai ke la me tamata io o il cashback le to ya che dico e la ia o le fai te dire tamata che boni la ave le cash ia per tu poi tu vuole sta vale a poi papa o ai la lo ia tu la mata vale ma va ma lo pa tai manino tu nga uma lava ia ele i la talata mai se taimi e o se tau sto o nanga mo si o tato tunu i Samoa o kuso ia o ia na i tu la le ona ole ola e pavle o la le ma tu so ani ia o na ia nga ho ia fai na o fai mai la ko personal loan mai pe ia e o secure o le la ko unsecure personal loan ia fai na o so ani o le tu la o mo ta vale ma ta vale ona e fui mai nga fo ia o le taxi ia i ta vale abri fa ia pe la pe pa o fo le ta vale ia mo tu la fa pe la i tentang ai no le pa pe so o ia la va ia tu la pa pe na ai no mana na la ko pi a pum tu la pa pe na a tu la la ia le friends ma tu la pa pe ia o me la na o tu wa tu ai ia to we na po ia tu la no fa ia na fa ta o ta vale tu la ia ma no pa tai manino tu nang le last tu lang po le wa ta to fa ta vale uma la le we lunga online uma ia la to tar sanga ta ta no nga i le o mai Wellington ne a fa pe wa familia ina po se si mai Wellington ne last tu lang to feutanga inga i le vania transport ta vale pe a fa pe malanga mai po tanga ta em fainga pe o to le pa se para po tu lang pa pena ia ma le po le o ia ta ta ma vai to la po tu le se si me fa po fa mo le agus ia ta ua i o tu langa le tai to wai
o matolo ia mato website ia o telefona ia ina ule o lo whakato au kilani na o tulanga ia lunga o le tato website o le enterprisecars.co.nz ia o lo ia i uma tato tawani so afa pe o lo ia lo le tulanga o tau tawani o tau ia lo finangalo ia ia le link o atafa tau le finance ia tulanga na kliniki o le link le where your information ona maua tule matou nei whaangaioi lau tausanga a wapea huila e foi a approve ma mea uma ia e finance tule matou le pasese po la lawa tulanga ale e manoa foi ia le customer hule le uti le taimi o lo ia e fuafua lawa le tulanga you request the customer. Sometimes it happens now. When the customer do o le loli, ia tulanga tena so wa me e afoia e ngalo ia le customer e fua la mai la no tulanga fa. Ia la mato nga lue ia according le me o na mi mai le customer type of mana tene tulanga le o manino lava ia le tulanga le wa to terpo o nisi na psi mai o patu mana ia fa pong mai pe i lunga o le tata wala leo le radio Samoa e manino to a le to manino ia so soni fo o to te mi manui ai tan sanga online ia la pena fo en feutunga inga i po tulanga i le o mai male atu ia mes fo ia liba o to le ta vale malanga pa no to ta sia la psili fa mo mo to ko ki le psili o le fa yo to la sene au kuso fa mo mo ia o tulanga le i sa ia solia ia pa taimine ia le o to ia le o nanga le sa fai po ia ni so tama ta to tunu sa ga ui ia ai ato mo le ai tai o le wa ai ne tau sa moni la tai lo luma ia po ia fa tala no el problem ia mai tulanga ko le va ai tulanga pe ai mo le taimine ia ele o ia se tula papio lo fai matua mai fa lo al taito ia fa tai ia la votu ia ta tu si male ta numera ta ma vai pa tai tele la mo te penaina o le ta riposi ni vai ngora uri le so paraile au kus mala ngang fa no pa tai la taito mo mato no ia pa tai po pulenga mo mato no o idea aso male aso pa yo le mato tua ia a pio o sa ili so sa ia o le taimine o whai ngā mea lofa le Christmas ia lo tele lava mātou tāwale i tulanga fole le o ia cash bonuses ia e fua lava ia te oe po le ale me te mana oai e o lava i le taitolu afe ia lo maua so se tuai na tāwale ia te mātou a whakapea lo e lunga market i lo tausa ili se sa ia su mai ma tana mai au i le 5 fitu tolu Quay South Road in le Manukau ia o lo ia le tamai Jerry ia so fo le pole ia mai se mai tau o papo e malu le futangata ia o tatu numero le o le overselau ono tasiono fa tasival o overselau o tasiono fa tasival va o ia se tulanga posible tulanga pe ia mamla mai ia bili mai le tātou numera na ia taito whaktai tele awa mole mātou awa noa ia mangia fōi ia o e mau lo tiute nei aso ia whaktai fōi whakau anga si tātou atu lu ia lo whangia le lihi pule tele tai atu lu tau soi fua ia mai se seola ia o i le sa pati o mbua ia mai se fua le whasau ni atu le whaingon ne mai aso whaktai mon mātou awa noa Malo fa tai fa pena foi manuia foi tau to nei aso la to unanga manuia foi le weekend me se fa nga so to ia spia fia mo tani nei lo fa to le penga venga pa so foi ia akuso el lelo tal no le numero o Barcelau uno tasiono fantasy valu o le o Barcelau uno tasiono fantasy valu por o iba lua fitu ono o le o iba lua fitu ono o pole olu o fa o iwa fitu o luon fa o le olu o fa o iwa fitu o luon fa lima fitu tolu crates ha project i Manukau City
le tautua le Enterprise Motor Group sunga ia Augusto Terry kun ia marasunga ia tau kaka noa ia itunanga malamana e te pia ai. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau. Free. Maua mea aia le whanau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Iesu ro tātua ni whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usuina se pepe o Kirisimasi I o vatu maratolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu o Teseba. O le a whaire se I le aso lavanana ili se furu le tai au. Wha mone whai tau manino a iainga I lunga leo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga whaafsota e mailo fisa I le lua ono lua tasi lima iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tausau fau. Mai le poulenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. O mana umie oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau whemalanga inga moni usila. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po o ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau whemalanga inga. E au fia I mata upu na o atu le Tribunal, ma apili le Minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale lau iloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Ta lofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Craysel Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Radio Samoa tasi lima iwa tolu. Radio Samoa. Tasi lima iwa tolu. Amo. Tavi tole mai luasu wanu minute o na tāra le tulai lua tā luas paponga o le tautua sunga ia se hiuli umalau stasi o pā asila silanga. O lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Iesu lo tātua wari whaola le pepe o le Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo wahinga a usuina se pese o le Kirisimasi ia o vātu ma le tolu tipu se kone. Lapo mai le video I le upenga tupailangi radiosamoa.co.nz Kirisimasi. A mata nei loa lau tau mwhainga e whaangata I le aso lospolo te sema o le awhaia le se I le aso lama le nā I le se fulu I le tai au. Ia, pai tau manino ai inga I le upenga te whailangi radiosamoa.co.nz ia manuia tele Kirisimasi male tau sangpo mai le po lenga male upenga venga ale Radio Samoa monisi pamtalanga papso tai lau fonga pia le mata o pisa le oiva lo no lo silima iva toru numera o le oiva lo no lo tasilima iva toru malenga pa lolo nisi na tato pa silanga ua tau no mai le opisa
Ai whaatala patu i tina whaalama au, ma nona malewa mai sini Australia, pe po i Maria le sina tamae i mai sini Australia. Manga il kau i sini Australia. Ea, whapena po i le paritua i mea lii alo pūlo mali no fualo, alo whantu i Australia. I o sepo si osi mai Wellingtone, wani o mata i pāptai, paritua ia pe nise ta mili mali no fualo ia malo i o kako ole musika ia male koko alisa umo wali ole aso padal batu ia lea ngā to muli male ainga mai mangele manola male eva mai e te rei ta ur fai mai mangele ia manola ma Bella Ryan ia manola ma pāptai mano foi ta pe via ia a bebi inga le li a Trident pasenia ia manola ma pāptai le mapta mai pena po pato ya Marietta pi malainga ya lopa tenatu ya kamo pida Enrico la eva mai West Auckland e ngai Swanson West Auckland ya lopa atu ya mungia por kan nga suha pida Enrico awal por mai kau sami pe sapsui o le vai pai e ora kau sami sapsui ora fole le sapsui lo va tu so ma no lava ma no arka pali mai le ngau me ai ora ska ka so o nga pas fu a so le ai lio sul vet lio allo fa di tu ya ma no lava pa tai sorry o akori yo ga o ya por cambiar esto le ola. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ia fatalo fatu ia te o sa mol ne fo yaso. I le soa fa mawalunga ma le silsile ese o le tātou o li whaola o Iesu Kiriso. E ilo le ia le langi ia lou loto, e sila fia le langi lou loto. Fai mai le upo i opu, mua fa ipo e sumatas. Ua fai atu foi o ia, na ou sau le lava lava mai le manava o lo utina. O le a o to e fo ia tu iai, ua le lava lava, na o sau le lava lava, o te to e fo i le lava lava. O le ale o winga o le upure i o le whapalangi ngai sau sawa o le naked. I was naked when I was born, and I will be naked when I die. O inga o sau le lava lava, ia, o te to e fo i le lava lava. Ia e atu ua i whasa moe malmala maita maiti. Ia tu inga na sau telefua, ai tu e fo i telefua. O leo langa na lea tātou te iai. Awa o mankua fo i lesi aso le kara lenga fai o iale paka. O le pākele nganga la koe ki e langa wilafi. Ia e la tuala e mana o ale sto ina na la tieti. Ia, o soroto ina ia lesi ofunga ale o ko inga o ele fia ia maolo ma le pākele. Ia la ki le pākele kua ma ia ko inga kua ma mau al pākele. Au a kangora pākele wha hoso wale pa le wilafi malu la kua. E o kula le unga ngai ka maki. E ki kilo mai ka maki. Ua keke al ko inga. Wafu i me leo so vale. E ki e mua se wila a leo ki e kore wila al pākele. Ia wali fongere i o to ina ia se itu lo foi Samoa wa mau leo. Ia evala au mai lota mati. Pākele, le koe inga ngā kere fua. Me kara koe pākele. Tō wha soi fua. Wha pēa e wha baita baiti. Tō wha soi fua pātele. Le tō ina ngā tele fua. Ewa me kara pākele. Tō wha soi fua. Ma fau la oi i mea na e ia te oe. Ma fau le fale na e ia te oe. Le ta vale na e te uli ina. Ia matupe na e te sefea. Ma fau i o lava, ma le tele o mea ua e whatauina. E lua mea lo whameile tala al tuspa i mea umana i a te oe. Le whameile tala i opu, na o sau le lava. O te toi foi e le lava. Ia tu se upwhalo alo na o sau tele noa, o te toi foi tele noa. O mea na i a te oe, e le ni au mea.
Fesili fo ila oi tangata ia fale oti. Ele ai ma se si alu ma se mea. A whapela te alu nei, le te alu e whairou, le te mai tu ulo au me i le poto whanane e tu ailala wati. O mafofonga olo ke whalau ka okonga kua ila uaki. Kua io se e vai, kua ilo ofu, kua i mea uma. I ai alu loa. E whapenala, e tu ma mea. E leise me te alu mo oe. Langa e te saule lava lava. E te toi fo i ale lava lava. Whai maila le tala o le tamalo ingo ia John Rockefeller. O le tamalo pito milionea na sa nofo i Amerika. Sa o ia o se tangata sa tauta ua le tala anga o Amerika le tele o antupi. Ae na fesili e istangata i le ia tupe al tamalo. O le ave ke le o le kupe a Rockefeller na tuu le larolangi ni ai alu le lanki. Ai whamaile tala al accountant lea su e tusi a Rockefeller. Ia ngā ku ma ngā kupe. Le ma se kupe ngā alu mai ia. O mea ma na ia te oe. E le ai ma se mea oe. Ino o mea ma na ia oe. E le o oe na. E o fo ia oe. E le o oe mea na ia te oe. O oe o lo o langa. E le whape o le taavale na te uri ai o oe na. E le whape o lava na te ofu ai o oe na. Ia whamaile tala Iesu le luka sulu whai pa sulu lima. E le ola se tangata le tele o ni lava wana maua mani mea wana maua. E le fuaina le tato wolanga i mea o tato mauaina. E le iloa le langi no pea whapea o ele sa e uli ka avale 4-wheel drive. Ke le la kulangi whapea skamale le anga whelua le 4-wheel drive lalo. Pe ke la kwe whape o le fingi lea ke le i ronga whale. Pe ke la kwe whape o le kamaiki lea sa ilango wila afi fōua. Ei ma se mea ilo whape ngai le langi. Na o lou lotoa e iloa e le atua. Ia tau ina ia a vea fwele upo le atua. Langa e wha aka rafo. Aro ko kele o kaku o lo wha aka mala i le ola e wha vau. Ia e whemai. E o lore kaimi e ka aile longo. Ia. E fo i le efu i le efu ai fo i le nganga i le tua e fe mai op na o fa na le lava lava o te oti fo e le lava lava so ani le tua ia te oe mai lo vai o ke ua ke uma kupe la langi ai la kule langi le se mea ia fa manuia le tua ia te oe ne ia so fo Yesu amen. Only
Ori ia i rea i se pamania na loia worship tem mai o tau. O mai anto el tātou po kame a re to reola, spau pompo e na soata. Le i ba spau pe au dia i le lofa maleanga leo lo tātou atua. So le ma vidute ona tāna le tunai lua tā los spau ponga le tautua le sunga ia se yuri umalau. Panga so po leo tātou por kalame, por sulima vidute, los fru vidute. E te ai le lua ia ona whaatasi mai po i lea o lau ka male o ai po i o Prince. I o e le lato po i company o si le fia. Anga e tupo leo tātou por kamsi e pa ia le tu na e wha. O le wha e po leongo. O le wha, ka o le wha, se uro pao pao i panua, pāne pa pongana tino. Tā le wha sui e po leo ni po. Ja, vi må på lære den fyringa ja. Det er dog så være Errol Harrington. Ja, man synger ja Isaac Baunga til det Maputa. Se bare på stedet med det fjaffi. Ja, der dono lo man vil man der til no der på inga i mot som man laver og kan man to og jo til no mau per lavo Maputa mai jeg til det ene lo pato va. Der det radio Samoa så lima i ba to mo. Toi pata lofa tuai ma lore pale. Ma no le on saia mai se lo toto. Ina lava o le tautua le radio Samoa su lima e va todo a mo pa te le lava pa mnia le tanto po longa fa io neto sanga io no toi mau nei va yaso ia on tanto tau tu le e le fa ma on dio le lo fo le di fa manatu ina soi fo mai o le di fa ola le pepe Christmas ia mria tanto po longa ia po langa tu Christmas na tau sanga po langa le leo lo tato tua ole a foi ole upule ole fata mala o ke o papa ngongo tinga foi lo totala lo mutu mreafi ele lo fa peatu tanto te tatalo ai fata mala tato e moni pe lemon e mo kwa mongia a vole utu ya ale mul fale la berta vale ya motor pau urang ma penga ya tulang ma pena le lava tu pu mai ure ngata i le ne tu no tato no pia e man no pai atu no ma lo lang e tu pai ya mi so na yo tato tanga no pia lava no pia ya e tu pai pa lam ya pe bon fa ponga so tato tu no Samoa ma o e a me tu mai Samoa e ar fesini nga pesa e la ua taliatu o le pata mala o tato o le nopia iai ma no fo i tono fale pe lava no pea tu sale au ma le po o le au ma le po pe pata mala la a pa ia te anu e po le ke anu sa ili ia ngi tūlanga po le nei e man tūlanga tu po le vesi e am tūlanga tupu mai in whalavla e o ia lo vata mana ia la no pe asu o le no po tono mauta malawa e whaingo fie lau mai mor TV pe va no pe atu o ni me whaingo fie tene a ia ula to ia tato e o mori pa ye tulo na pau al mer fie uma ka pe mai ngore ki la ngore TV ba ne pa pona tu ni a sa o mai ale pa se mai yoi ngonga o re tai mi o mo kau saul fie moi ya pa me ngala ko pa ki le ai ngalo ya e la pe me ke le pole o la o peru ya la o le me kaun kape le palaka o le palaka le mo ko ai o se me ane tele o mala ia o mai le mo yo o le e o foi lai me yo ki o le nga fa mo ia a tonu foi le ni se vo le fi fa pon mai fa pe ia la e me kala ngo mai le o ma tonu fa manatua pe a ma ko fa ia ko ele fa tonu ina lo to pa ia mo to ma a o nga vi ia le mo ta to ma to le va pe ka o langa tu ma to a so mo ma ko so ko la pongo fa ka mala ma to ona le nga ta si lo ti amre umele ile ma to tala no ia o le o ya tanto matala talo matala a wale le vaka pe mar palaka a wale ka pe mar ki TV ar sa or palaka ka pe mai pe o en ka sa mari lungo po pe nga ka ko lo TV e o foi lai me o io
o ki po i e whai ere vai pera ti tau mawha ta mama ti la mata to uma o le singa kai o la palaka le e le aso a ko mane a ko pa wan me le dingi me langa vai vena ia nga ola le alu le e ko fa mai mo e ko poi o le te le wai pa ka malo si wai ai le umi longa ngola mai dungo le pa tu lo ngana o pa mu a ko ai a oso le wai kasi ngo pa so o le wai pa mu me nga ne le mu ka pe lo vo sfai ki sere ke o ke mu se pa ko lo mo ko ke o mu yo a un fa manatu tu la yo a ta to fo la ta vale o ta a lo dungo le wa pe mai o professor le manga i le se me pole ka ano a me makasi o si mi ka ano ke pongi ala lu ta male ke o pa ka ku pa ok e le ko foi mai a pe pa se me pentare na fatamana non toi fa manatua na le tu la tata to ya so via ano le na o le aba o onna o le poala au pasaina e makaukia le makaukia la e ka ko samo anu le ska mai kai po le spa pinge ma le uka marwana ave per pui pui ola o le me o nga o si samo le poko po le ar ku langa le samo mai wo kareiro ya la ku kongo le master vol ka ka la pa ka dia mai le ngara ku mo le ko o le nga fai ku la ko le manga ka e pa pe se me le fa dia de po le anu pe pelo mo kuna pe ngai ka nga ma ke ya ku la e mai anu pa pui yo sa mola to mo ka kier po la o male anu fai ako le po feo mai e o le si meo mo la au manosi ka kia sa mo wali e mo o la au e le tau no o tu sa mo ya ngai o marka ni ngai pe sili pe va vengo o ko sa mo me ngai sa mo ya ke o le pa mo la no ma taro le li si la no pa ko ngol ma lo sa mo vale mia marka pinge ka e ku ngai male ato yo ina ia saunga le mu si o tato tonu la titi e le lo e lunga le whawhanua au maua ingi me o me ia sau i o Amerika le alia e mai i ko Kongo Samoa ale atonu e sili Pasifika la titi ale usili aku mea ka makau kia i lo mea la fast ale le life o Amerika ma o le wo mai o skadium tunanga pena i o le sili ngai ngai le o yengi si o Samoa la Samoa ya na talo le e si le pia me uma ma pai lan pa ma sinonga mi tonu tolu ia at tu mai tali le ni bueno a o kai mi ore de ai ya se pa ka ke ke pero a pe o ia le se mi o la que o le ia o sa ne mu so i fo mu ia mo lo manos o le tai mi ore ni e tai mi na pa tali el tangata ya pa maoni a so i fia o topi na matu e tenga lue tono ka peneta mar malo po fe la male tono e tenga lue ya tu tanga u le ufia ta mai tai o pa maoni ya ai se me o mar pa maoni po fe ke e o pa maoni pe ambe at pa pui a ro pa maoni nga ambe pa pui e tani le tu mai tono pa pui a le tu pui nei silo tu pui atu no ame se a ke minga tali ele tu le polonga ngi ka la mai le so dia tu la pon e ma ko ala ngono mo ta to le tu langa le ya a lo fa le so mai o le fa mai le ko viti a one o ta to fo le fa ngalo le pa pe pa tu ta to te pole e ma o ke si ya so ma ni liu fo tanga no to fa manatu a mo ta to le la tele ya fianga fa tongo me a wa ia tu ai ia fantasia tu ia le malo le tunu mo ta to wainga o le fa te la fa mo le mole le va pe pa tu bo pula ku te le sa pe ano va to san fa to no te to malo le a tu no mo le fa ngara so al pa tuanga ya la tu le to tu ale radio sa mo le na ko viti ye matai tu le o fia ta si lo to lu fa to sanga ta yala na fa fonga le mtanga ta to muri ta ia le se me la le pa nga le mask nga tali puni fonga
ya o ke mapu a pa o over fulu fa nga o lo fa na ile sio so a un fa nga pele mask ya malo va fo ma ya le over fulu final test o le covid over pepe final test o le covid ya pa pe mo le no po se le lima so no aso ko final test a pa back to normal ya back to work va le simple o le manga ai le pa pe lo e mar covid ya tu langa na le po e tao fi ma nga fa no Tele pole au ba e yo ya. Mesem tanga venga so fo manolo ta no fai. Le ya le mai mo ka po e wa. Tu la lata po na manolo. Si ba nga ye to a mata lu ta usanga ye. Ya e fa nga ka e le ko mo senga lu ka i pe ko mo senga lu nga ke mi u tu la ta o le sfa fa nga ko ka di. Nga la wa ave pe holiday visa ka tu nga pena. Ya ai a wo po so I fuone li tato te o le li so mai mo tato ai fa mia le li le maro tato tu no lo pa te pa ta ba tu te mai ale au pe pini ane ma le pa tu ia al masina ma no fuano yo tara lo pa te ma triple mo fa mausili fa tai lio silve lio ma lo la ma te mai na nai ma oma ansi ya ma lo la lo eva mai sini ia lato fa po vina tanielu ma la inga fa tai ma lo la mo ma puta mai pa pa toi ma la o ka sa min la ko pai koko fa tai pa po vina tanielu ya alo ya sao ya lo ta ma tanga marita ya ma la inga fa tai tele la ma puta mai ya le ta to fo longa ya le lo fo le li fa mi no te na ta le tu lai lua es fa ponga to tua ale sunga ya se yuli umala Ala maine tanata o Yesu ile netae aofi levu wafana umaye tulekeriso molende lalo rangi motato See
ua tau atu I leo leo mamoe le te au Le aso nei I te tele e ma Ua whanau mai a Yesu Ei luna ua ole malo Ole ali ole filelu Tato pepe se fatasi Ile pepe Ole kirisimasi Ole au makoi Ma aia nefetu O atu ma mea lofa Na alofa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale sui ale ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa Vevela a Aoauli telefon mo lo fonga mai tala tumua. Fa moe tanga fa pitoa utu spesial tula fonu te fainga fa polonga e langa ngoina fai pule. Te tala e o Sicilio leo Pasifika ne no fonga e Australia mo sosani inga luenga fa leo ile tulangi. Talonga. O reo pele ki fitua tamata e New Zealand o fau malo I taui ala kapi a New Zealand. Fa fomaya e fa lau telino nei tala. O se vaenga tanga te I whainga whapolonga tu e whapito I tūla whono. Wala tu spesies I tūla whono te I whainga whapolonga mo New Zealand. E se whamoemoenga e langorangoina e whaipule. O whamarinonga o whainga whapolonga whaona pone pole modern slavery. Wa ka vai whainga whamalea e pole whamalo sia e whainga ruenga leipa whapolonga ina o te maiti e whainga ruenga. Whainga ruenga o tangata te tongi e talafu mare whila o ia whalirulilo o tangata ola. O lea tūla whono o fuafoina, o lea mo mi ai kampania sa ilia esilia, ma le 5 miliona tala I ala tu tupe maua. E li potia ia ni lama tianga e ai nei whainga whapolonga I antang tupe ngā luenga ma whalabru tonga ma kampania la tu te ngā ruru whatas. O lea sona nafi sa whamatu inai, lea tūla whono o ilo ai o le whapito aia o le pela o ia whalilolilo tanga tola. For combating trafficking in persons and modern day forms of slavery bill, ele kulupo le modern slavery and trafficking expert practitioners group ia po le MSTEP o le kulupo tanga whapitoa e au fia ile li loia tu la fono mo whainga whatun tonu Jacob Berry le tamata te iulo si o mianga ma ta upulau tele ma pulenga whari tupele ANC Rebecca King ma le tamata te iulo le vaenga longolanga mo whamastunga tonu al whalabru tonga le lolanga le World Vision Rebecca Armstrong. It's from the land to see sa faria kulupu. O le tula fono to fa ofi o fo ina se fa va nga luenga mai ai fa le ia tiliai. E fa maro sio tula fono pui tanga taya afiai. O fa va ina mana ongoli poti e fa mo company. Ina ia mo fa ona la to fa I lo ai nei fa tinonga e fa tala no ma tu I tia fa nga fa polonga fa ona po nei. E fa tinonga la to company. Ma la to tanga to fa nga luenga. Maisi kamponi ngā rulu whatasing, ari ai Armstrong, e la tō te tonu, o le tūla whono, o le apsto study ai e whatala noa nisi o whawhitauli, o whainga whapolonga whaona pone New Zealand. Ai maisi ale tō latu ngā ruenga kamponi mwhalaru tonga, a le tunu ile ke lope. O le tūla whono tau whaofi e toi whatula I mai, le tūla whono whete e na I ai, wailoai o le tae tolu e po le 3 strikes, leo le aba ia se tanga te whaona so tula fono ia le oko meti la mare fasalainis fasalanga whapari pui. E au noa ma se palola, ua pāsia nele whai taunga na roa. O le tula fono a le Sentencing Reinstating 3 Strikes Amendment Bill, ta au fiai le maanga tula fono sa whai, e pela fo inga whanana te le pārmene le pōna pō.
Ta pasial fai tau ngalo na lu ele longo ngoina e ona suma de valu lima suma fa palota I fai pule parti le National Act ma le New Zealand First sa palu talangolango ai fai pule le Labour Greens ma le te parti Maori ta te ona fa me fa se tu ai le komit fit flia ma fa wa waite ia u le vai luang o po ma fa ta ti ai le suer fonga fitala le monta Greg O'Connor ina wa fa mu te le to wa fia ngar parliament o le tu la fono sa solo ia fai nga malo te luai le Labour ile lua fe ma le furulua o le fali unga fo le tu la fono le fai nga malo so fa tasi o le no ma wai le tu la fono ile tu ma ilalo le fa tu la ngana qualify ai te fa talanga mo le tamo mo por first strike ma le lusu fa masina ele per pui ile se fu ma le lua masina o le tamo mo por first stroke le o le ana o se la tainga e più una fari ai le tama tai ministero lango fa masnonga Nicole Maki o le act ile le Johnny Sila ai o le tafa lua por second strike o no winga o le ale se palola ma le tafa tolu o le al tuli loa se fa salanga fa fari pui se tangata e noa ma le tutala I tua I lalo le palola o le tama I ai le tale no le fai tala malia por le stand-up comedian that James no kise we tal stia o lana manu malo I le tau le top price e fa lo tu tele ina le tu tele o tangata pasti kai au sia o a lava me la tu te nau I ai FT au sia o le tau I fa le tau sangaro na tolu o le top price e tau au ina le fa tu tuanga o tala malia ri sila por New Zealand Comedy Trust e alo ia na ma I tangata to tasi e tu leia ia pa puni ma fa na nonga te walatu ia latu nga luenga ma taleni ta fa dia ino kise ta tel no ia no wo ma tangata to ma mai pasti ka ma fa I lo latu fia ile ave ma wo tangata pasti ka tau ia ile tau ma wo ia talo si ai o le ave le ma fa lo telise pa ia le taleni o fai tala malia I lumo tangata ono kise o sa mo Wales on tupanga o ia talo sia ia to te leo tanga te lenga te ina vere tale no fai tala mari ma taleni ai fa pena staleni pe o tu stala o le tau ia mana tuai le masanga tama tai fai tala mari kiwi o iloa ia top twins e pe ona sa mo tiro ia no kisi o fa fia tu sao a unga lua ilu mo no fanga ispil kelten a ia teia o le mau o le ava no e feiro ia ile masanga tama tai kiwi la lo tele o siliatu le fa mo ine fa mariina na ilo le fa ai longa tupe e spul mali le mafi tala ma ile fa tu tuanga o visi silo le Pacifica salo io na la tu talaina ia le ofista au tu ma le no fuanga fa inga mo fto sanita pena pena nga longa fa le Australia e langa longa ia tu no I te mo vesi fa lo te fale fa la vlavi fale na tura ma sounding au tu ile vai sa name o por calame mo le nga le Pacifica le Pacific Policing Initiative por PPI la forfolaina le fa nga yo ina le formar pitu masina kaluna mali lia o visilo le le lua fa male futolo e mana onga mo le fa va ina se va nga fa pene fa va malo e fa sala 1 milione tala o fa penga Australia o le por kalame por PPI o fa te unuina o loka mawina e Australia mana tunu fai pa anga ye fa te utavanga o fa nga fa por kiki fa va malo ile tulangi mastaina e au fiai ma vai nga tau pui nga fa fita manga nga fa leo mo tau siol file mu o vevesi ainga la solomona ma fa tu vevesi pa puni kini sale le mai o le fa tu plai o le afia nga swing o le tau ma di telino so tu la fono fa va malo ma le malu pui o le tu nga maulu nga fa va malo mo leo le Pacifica wa ave maki au tu e uli nai le tau fainga o le sauninga le vaso de Brisbane tavi ia erkom sino leo pa puni kini David Manning ia le fatu penga o PPI o se investimenti lea ele faia mo ele tulangi. Paria Manning ele ese talo sanga mo ngaro nga fale o leo o kulupu nga langa o Pacifica o mana o mia mai le temine e moto o Pacifica. O le fea ngai ngore pui nga fale o leo sa fale lo lilo na saini e steina male a tolmona ele ras male o pulurua. Ta mo afuai o na la ngani a tungulunga e Washington e Amerika ma Canberra e Australia. O le isi moto o Pacifica e au fiai tonga sa mo ma Kiribati e ai foi ala to feu ia inga fa pui nga fa le masaina mo le foi nai fa ti inga ma me fa inga ruenga o le minsta le sa mo le fa Harry Schuster sa ia for nai le so luone le vai asto le toni malo sa mo ile te wa fianga no tolo le PPI ile no fuanga o ilo ai o le no fuanga o le Festive City Police Center of Excellence e fa pitoia walo se suenga fa scientists so tu la fono fa te ma papu ni kini ma fiting
Ta whaari ai le whau o le PPI o le a whao ngaina le no whanga o anga mo le roi Samoa le Police Academy ta whau sia seina ma te talaina i a uni. Mai e ta wai e le mana na o Samoa e whao ngaina nao i la tō le no whanga ai te tala mo le whao ngaina le tūrangi o le Pastika. E ta longa o le aula ka pita to fito te maita i le Blackburn 7 ta whau malo i tau i sa manu malo i le sauninga mo tau i le ka pia ni sila le pōna pō. E le manu malo e le tau i le au ta alo, ia ma tama tangata alo te jotasi. O le tama ta i luas puto sanga ia Georgia Mila, sa manu malo e le tau i le teine ta alo le tau sanga, ma le Blackburn 7. Sa pine au le ta alo ngaro limpeka sa mara ia e le manu malo e le tau i le au ta alo le tau sanga. O Mila, o le na lua le ia o tangata piro i talavou o manu malo e le tau i le tangata alo le kapiro tau sanga, i le tōrus puto sanga o le tala anga o le wha moe moe. O tōna lomu le ulua i tangata ta alo na kapita la vau, ta mua manu malo ai le taui. Ini nai vai aso talo na mai o na manu malo le taui o le tamata alo alu wa o le tau sanga le na kapia le rolangi le World Rugby Breakthrough Player of the Year. O wale se teiti sa mara ia, le mata ino lan ta alo le pifnia le tamata alo le All Blacks o le nei tau sanga. O isi o taui, Vern Kota sa manu malo le taui o le whaia onga le tau sanga, o la kapia ni sila ina o te ia le Auckland Blues le manu malo le Champino supala kapia Pastika. O le tamata ia Katie Vaha Kolo sa mo ina le tau i le teine ta alo le tau sanga o le kapia tamata ni sila Oscar Instituto ta ia mau le tau i le tamata alo i Aoauli. O le pou ia Tara Lomet a Solomon le tau i le tamata alo Maori o le tau sanga Dylan Kolia a manu malo le tau i le tamata alo le kapia te to fitu. O le union tangata ta alo soka fa profesa Australia wala to fight jo ina le to wheel Saudi Arabia le tari malo ai le tamara sanga o ripo le rangi stoko le ruafe mare lu futolu a o le ruafe mare to tolu wala to fari ai o le lamatianga lea o ai ar tau o tangata o fa pipi ai le tamara sanga a wala to fisiringi ina le lele o le FIFA e vao ia ia fianga mai le ari mai sa to wheel sui o le FIFA ia le tamara sanga le rangi ia Saudi Arabia le stofi ona ina o le pau ai lo le tunu sa te wofo e ten balon. O le puno le fa professor le soka Australia, Bal Bush, ta ia whalia. E tau o tere mo le soka le lorangi, ona ta paina se tali mai le FIFA, mo le whaiunga. E se whaamatalanga te susia sa email i e le vanga o tala le Reuters, ta i ta uai. O le lamati o le tau o tele o ai ara tau o tangata le sootanga i le tamarisanga o lo matua i le lei o na whaamaumawina. O ia ta uai o le tama wino a ia e tari maloa i lea tama le sanga pirustino na mata ina ia Saudi Arabia ma le FIFA e au na whaamau tino ina. O ai a ra tau o tangata i si umai awa i lea tama le sanga boripo le rangi o le rafe ma tau sufa ia tau sia ma malu pui puia. E le mawane se tani mai le ofisa so ta inga na whainga maloa Saudi Arabia ma le FIFA ina o tau sanga i le Reuters mo se tali. O lo te ena Saudi Arabia ia tua inga o sa wanga ia tau tangata ma latu whari ai. O lo latu pui o lo latu o tunu e te o latu ena tu la fono. Le whai unga le FIFA o ta ina iai whai tionga mai ni tua inga e au fi ai makulupo o tangata whai ngā luanga mai atunu i whafo. O lo ngā lulu e Saudi Arabia, Union whai tua inga, ia ma au lango mo i tu pao tangata kei. E pe ona popole e winga i wha maunga. O sa wanga ia inga, i sa wane ia tau tangata i lea tunu. O Justin Taffa, o le ati o tilo neto e te lule pa wai o le UFC, tolu te silua i sine Australia ia February, i le fita winga ma le tamafodi tamarasanga le UFC, Italian, Nigeria, Brazil. O le fusuanga o mautinoa, o le afa fia inai la umatamata, o no le tolua, e tau fai umia o mane pao toi, ma le telo manu malo e mau e GOT. O tafa e tolu nei sa i saini ai se whao pōponga ona na whenga ma UFC, e pe ona whetoi ri tau sanga nei ona staff te iai, ma manua. Tala nao ne yaso, mawatang tau malanganga fia, so i fuia. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitua so le vai aso. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa, po o fea a matai. I le MSL training, mātou te whesoasoani atu. Mātou te mālama o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ona whaafai ngata. Ai olo o iai le mātou au whesoasoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se a inga. O se nofuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz.
Pevala auloa, le o valu selau, lua lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Iesu ro tātua ni whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usuina se pese o Kirisimasi ia o vatu manatolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu o Teseba. O le a whaire se i le aso lavanana ili se furu le tai au. Wha mone whai tau manino a iainga i lunga lau penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga whaafsota mai le ofisa i le lua ono rua tasi lima iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tausanga fau. Mai le poulenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. Avia maua sosa, Omega ka, Ianga lowi moa, Omega ka, Sabale tau mofie, Omega ka, Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau. Po le telefoni o iwa lua vitfitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka, Umalole keisi le Omega ka. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Pepe se male fifi
Yesu le li o le file Tafana mai koia Se fale fa atamaa Se anda maulano Mokoe ma Pele tuia e ano fatu Tato Pepe se male fia fia Le kirisi masi ua e aulia Ua Wafana umai le lavea I O Yesu le ali io le file Wafana umai le lavea I O Yesu le ali io le file Wafana umai le lavea I O Yesu le ali io le file Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava, o aola pimerana, mau pelo litio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Sole, eva mali pese. Malo le fafonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Talofa lava, o David Tua le nei. Olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima iwa tolu amo. Samoa i amanuia le nei aso. Tavi tu la mai lua su tolu minute wa te ai le tu la lua pa ponga mano le tu o tau tu mo le sunga ya se yuli o malau pa tu pa mano mo pa tai uso mane swapa sunga ya se yuli o malau lan tau tu po mano le tu no e as pa ponga po i lan tau tu e le payaso mo mo pa ta to dia i le lofa malanga le lo ta tu le ua lua su tonu mara midu te o te aile tu lai lua tau tua pa wau le Radio Samoa su lima iwa tolu a mo le Aouli mponga mua mataitu i oe tan pa ia ona seu le oro pau pau i panua pa tismai ni whionga le a taua Samea Harrington e a marasunga ia Isaac Pahunga pa o tau tua le Radio Samoa ta tonu lo manuia le manu ta tonu ta pena pena i oe ma ile me tau mua Wai me tonu mua. Awale mai me muri kau mua. Ia fai nai lau fōlang. Ia pe ano fai atu e lea o ia lau pu anta ma fai ngā. Nona fa manatua. Ia waka kou e ma maparo ke o kusi my holiday base. Ia. Lulo ku mare monga. Hai maksa maria kuina. Pe ano paku lau kalanga ko malonga. Luso fangua bani. Fangua tu. Anu. So are pasi ya yo ko ki maka mai ko ki malaula o lisi ba yaso ni ata tono lo rian maro le tono pe pa manatu fa ni me tauna mo e o por clame pa nga solo na ese mana ya pe step by step ese mana ya e te taunu unga se pia sili na pia tu mai vi le tu e o pongo ke ru le ko por penga nga ta to que le lo manero ba le anu le kapsa me so mo la ngo pongo por pale le se meu ya one volna ya war fe wa ya ru tu a le se pe am sa ngene mu o le no fo mo tam la amo si na mano a si ya inga o ma tu ya me so a inga ia ma a inga wo mai masani fai malanga mai le tu ke lope me se na yo tato a inga mai Samoa te mine yo peo po ta ai fai nga me alofa ia ai le fa pe o la sangalo le ato pe la no fa mo la no te pe maro le tno ma tu atu yo tafa mo me tau mo awa tau sili manulo ta le ba o puna le tno awa tau sili manulo ta le ba fe mai e polonga i tā ua. A pai po i te soifua whātustusa. E polonga i po i tā ua. Rupa monia. O le ase me manu ai o au pati i le atua. Ko ui ai me alofa le atua ngake o le poto ma le anga maa na mai le li. Pākeki le ai.
ina ia tau nua tu desi lima vai aso. Sorry. Nā ma mawhara o ka ngasore. Ele ngale lima vai aso po aku. Pe angar solo le mera le kangole vane va ponga le tru. E pa tana ponga e tupua e no le pata mana o tato. Mai leoli dei days ar ta ma por tina. Wa pai ai lo fai mele lei. Pa e li se me la se me ser tu do la shop. E pe e ke ilis ka pe fai mai manga yo ro lai o va ko tu do la shop o la le mo se nga ora mo manga yo. A le si pe po le e musu e papel le tu do la shop la nga u fale ai. Awa. E ngar ki Apollo. Mio se me manu yo ao pati me ile li pa kekile. Au ke mafu e ur pare tu do la shop. Siria ku kamanga inga. Le manga ia. O zawe mai akar ka mo e jai pesa. Mai sole manga ia sole o la eita tu. Manga ia o fako. Tu do la shop. Avale fako la mo e so ko e ngai ke ngor mako ngan wenga ma. Ele pa kola uka ole tu do la shop. Ia ka ko pia ma vi ile me upoa ile aso o to si me upoa ile me ngata wa mai ile kwa fia ma vi ile tu le ma se me se ai lo foro. Io ai que tau sili lord mele o hermanos por long tau. Ai manuia o por kalame fanga solo fatasi mai o le tua me se lava na yo tua asina sina tano pa ta mamtina a lofa te atu. E fa mano longa le ya to o ai po maftia ngase o tino o sila fia le so se mota ngase mota malawa I nei au te ora nei ya lofa nei o le po ma tatou sa ilia e mara mautinoa au lo fa tu ai te malo lo ai tangi le I mara mautinoa fa malo longa no tatou tu pa yatu pa yane pa ipo mo manos mana tu le lofa le tu ya o ma o tatou fine fin ngano le nispo ai ngo pe ngai pa no anga ni se pele ma tanga mo tsiel malanga mali ma se le nganga le o tono e mau a lofa te le atu pa taino to lango mai tau tu le radio Samoa pa te tele la lofa te le atu mo to ia tono e mau tato po lau I le sai tasi e tau tai a Yesu I lo tato sai na I pa tau wina I le manuia le aso lo tuli matai le au kersiano pa tu le taua le aso taua lo na au tu taua le alan so I fo mai le pepe Christmas o le tupu o le li o le anam tua alua I lalo fio mai ai ina ia maua e ta o le nganga I aso uma o lo so I fo ma tato nuia Christmas I ma tato sang po pa tai le pepe pili o ane tai ma tu mai tai mo fa nyanga lofa tu mo lo ma fa tu me falo Leo Silve Leo fa tai lo fa tu pida en liko fa tai e morga pese la kulo fa po wina Danielu fa puta mai e pa to fa pe po I ana nai mawama anai ia lo fa te atu pena po ia mai sauni ia lo fa tu ia po ila to umalamba fa I wole watu lo suafa ia lo fa te mo to wole no so ta inga ma se tasio company pe on silpio malo le tunu le casa pe appliances como brains ia my brains taito ma ngai ia pe walu le paradise o paku ia nga me sili wa silpia le me ia le paradise beautiful Samoa ia mal kama nga lu le ko pe fo I mai paku ele ma ko ele ka pe ko ngi ia kar kama paku ia el mesiranga pia fo I mai maro pia o le mola so ta inga marca mo brains casa pe appliances le orua o lima lua iba tasi lua orua o lima lua iba tasi lua tal no e tolanga o malamba so se kwanga ngo fo so se kwanga ke fongi e maua fo I meu o TV kasi se ti malis kaman pa me sei o ni sila
whakao TV, ba le TV ngā pe se sūr ke leo, waku, kāsa kako pe se, leo ngā upu tō muli pa te tēne lava, ia lo pātu, mule ainga I mangele manuia, por kalame, o le Krismasi, ia o le moso ta inga, marakama brands, o rua o lima, lua iwa, tasi rua, o rua, o lima, lua iwa, tasi rua, pole o iwa, lua pitu, o iwa pitu iwa, o le o iwa, lua pitu o iwa pitu iwa, e mo lanto la lai, Creighton o Brody Henderson, ma lanto la lai I o tā huhu, io e alakuro o Wapel KFC, ya nga alu le pe ya Prince ya maserusu kala e ko kongi lau KFC Joe fa in loa le ba
Stardust Travel o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le Stardust Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le Stardust Travel. Avia maua sosa Omega ka Ia maloi moa Omega ka Tabale tau mo fie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Kemetis Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka Ta lofa Samoa, wala tamaile Christmasi. Tele whaapitoa a le Papatoetoe Trading Center. La tau te whaatawina mai ma whaatawina atu mea whale fau ma second hand. Maua pusa tu, moenga se tino foa. Ma le telo isi mea whale. Susu mai i le Papatoetoe Trading Center. I le iwa Rangitoto Road, Papatoetoe. Pe wala au le lua fitu valu tasi o valu lima. Lua fitu valu tasi o valu lima. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona ta la le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātau lau seleni, ai sele e oe le manuia. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Le matui tui tina male oona a ota mai le piano tata mafai e fa ngalo le mafutanga mafana i le tele oaso lori mata le matu tuatukea ia Yesu lo umanatu yafa afifilemu na ova aya lo fia ele mabailo tausa afia oloi mata ua malingi leo otia a ofeta laile faite au fasololo uma fau isetete epe ua langata tau loi mata ua le uma tatalo lele oa ile tama au mai sekali au wane i matanga
Eva mai le pese. Malo le whaafongafonga Samoa. Malo fo i le eva i le musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Faso soina, o si ne tu si balawina. Tumlo atoy ne bo si ba rock and roll. I will go there oil le papio. 12 for le wosi, say no over LT. Lemonade is absolutely young, I am my little son. Stop so you live my own my little son. Samoa I'm trying if you tell it will see. I want to find some money let us say only. Baya as if my baby was if my say too. I try my lower for finish. Say no AOT, lemonade is absolutely young, I am my young son. Oi la fana we o my tato malolo, I told to my elo if I feel. I saw if you eye, you auto I ina, say ballot my say yo to Italian. Say no over LT, lemonade is absolutely young, I am my little son. Well, now for now, oh my lord, na fatally. Say you will not see fatally. I tell you, no, my see my tabafasi. With a fail, they will tell a langi. 12 for le wosi, say long over LT. Lemonade is absolutely young, I am my little son. Oi la, tu peux le air, t'as fait ta face au sol. Oh, si on est tous si bala, oui. Ou tu me l'as atteint, bon, si vous rock and roll. I only oil le papio. 12 for le wosi, say long over LT. Lemonade is absolutely young, I am my young son. Maria le penina le tia pau ia le pesena le sapsoina mon mai se uso ia Peter Enrico mai West Auckland ia soli ia ko sa me sapsoina ngai melki apolo
Maka kia. O ba sapsui. A sapsui ia li fi mo ia le ia ma le pese le na ponga ina lenga ia no fluffy. Lenga ia le aso tasi sa foi. Ia no ia lau pai ponga. E ui lava na o ona, a ngō kuku. Lo patu so, ma patu e aro sita, no po ano. Toi pata aro patu tau tua le Radio Samoa, so lima e patolu a mo, e le maulunga ro tātou, turu na yo tamā, na yo tina, lofa tene atu, nuia tātou po launga, ouso mtu whawhine, o lava nai pāna weti, ea, ma se po i le openga le venga to tofia le atua, ro tāpen pena po kalame, ke simasi, so se to vine, ya patano patu lo to pa ia mo lo to manu manor pale la bo baba ai le tau fiafi o le nei to sang ya lo fola lava matana i le pilangano le li ya mo ni nganga ya ina mo ia mo malo fa tai tu mau pele fa unga le li ya to ta yo lafu ma mo yo I want to say se ma mo ya so mano lo ya fa puku mai o ma mo ko ya a ser ma mo na sa e ke anu aso eu wala pa mai eu vou só já aqui ia de sa va ai pe la ile pa ulan ma mo lo la ne fai e ka nga ru va e lunga sa pati ma e se ma nga ia e mala le ia piong pa ia le e pa la va lo la va ngang pa ia ta ua ma le lo lotto na piong pa ia ya ma lo la va pa tai fo laun mano le to manatu su tasi masina o fano atu e ma o fa o to pingala mo tato lo to ai fa maoni le lo fo le e fa maoni ale lo fo le o napi mo le so o la ma pa ma ai mo ngai fo i vanu pa penao la ngona e sola to fisili manatu ono me tu tupu mai so i fu mo le ola a leo tau fiafi lava le lua olo fa mo lunga le anga leo le li fa maoni lo to so i fua mo tatou fia le li ia so umo to so i fua mo tatou wola mai tatou te fa lango fa mo ia te ia o ia lava le malu a papa ia so fi tam pang tai le ala tatou te mapua iona aolo fa tai le tua manatu mai ia o ai tangata o manatu mai le tu pa tai lo lofa ma lo wanga le lei tu maulo vi inga le no ma tu pa ma lo tu de Radio Samoa ma lo ta to no ma lo po lau ia mon wi ta to po lau ma pai ma yaso to ne ta sang yem ta to mo se ki ri se masi fi le mo mo monia mai lo ta to tu pa dal ba tu ia I o tu ile punga ya mano lava leva mai America pa tai mo fam nianga e mau yo oto ya lo to tau pati mai lava pa tai lo to wanga le lei tino mai ya oto sau noanga e a mai se fam nianga ya pa tai e o ya lo fa fo ya tuno mano tato tuno ya pa no tu se le li so tato mia tato mo le anga le lei pe o le li ia so lo to so I fua mo tato ola tani tu nai toru tato tala I vai panua I le ngana peritania panga solo le tato proclame le tato proclame nai tamaiti le votu wa onga sto wo ya se umanu io lo alo ko lingi nanga au mio e mo tato ngor fitu I deal with school epsem lo patonu ina po taihao ia o fo ngalo le pa mo sia wo sia oso ya tuna matia juna bai lua ya tasia tau sanga sion pa mo ngai le para taiso yo tara lo sultana ya le te ulfane ai ya mo ta maftanga mata ngo fie saunia po I tapu malato ya mata ngo fie ya le ale pese fo le mai eva fanle esel mana yo po tuanga eva fanle ya pa mo nga oso mal pertua mal ai ngali tuna matia junior vai do familia dele pa mo uso ya a me se foi o mana yo tu patasi manisi o le maptanga a uso ya la mo no fo fer pan ya no mal tu ya I pa por sami tu lo ale nganga e tasi o le nganga na ke riso na mai ta to so fo mo lai o le fer pan
ia eva fa le aso pia e te fo ia malo pia lei se me te sa ai o no lai te eva fa le eva pia to ia so wanga mata ngo pia ia uma po le po uma po le na ia nga le fa le mo te malo ava pela wa tang pia le ava o ona nga la kulosa ia fa mania to le fa tu te to ko e penga no ka vale ia le vidi mai o ke la ko mori o ko yo to wai le alofa nga tai to moto ya le vidi se taxi mai ke le upanga ko ka ngofie e lo le tau ngata me tupu mai sa wa o pese ya wa e fa ngofie tele tango le ava lai paka lau tava le ese fa ngofie lo sa parisa o ya ki marka bale anu lo ai ngalo ya o na te paswa ba tu lo le ngana up tu sa o lamba mane fa ponga le tunu mo le sanga le mu o le sanga le mu le pese atu ya ngai apa pu e paswa ba se me o ya ngai e te pawai ya tano sanga se uso ya nai to pa pini ke bile ko sa o taxi se mo moli ya o lo fane ai vai le ki le o la kamal ia pike ro mala ki o ko po se ki o so la se o ba ngang ia pa kai pe nga mo sanga le mu ai fa ai lo la il tangata o lo tai mata li ai il fa mo napo ia lo sa lo pa kai o ai mala au le se taxi ia o le upa ia o le mio isti langa pena mo sanga le mu ia na e male po mai le aso so ai vale manga yo ko ngo taito e ke ala pia mai se ia lo pia lo ai nga mala pana le ai se me na vesia sanga le mu me uma ia e mana tualo ui lau ka vale la paka o ngo ska ia taito pa ko ngo le sanga le mu pa taito ia lo fat ia pai lo le lo kali soli sa wala marka vale lai ole ka paka para taito yo ta sa o o sial pile mo e sanga le mo marko kama ke o so ar pa au ke pe mar pa ya o le o ya mai alka ko pesele pa le am na tato chala i vai pa no na ngana pero ta ni ma ngana pa lo Samoa,
lava o Aola Pimerana, mau pela o litio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. In this update, the Transport Minister is standing by his plans to toll more roads. Simeon Brown's updated the government's tolling program in a bid to raise revenue to build more infrastructure. He's also revealed 3 new roads will be tolled: Otaki to north of Levin, Takitimu North Link and Penn Link. Brown says the revenue raised will be used to pay for more roading. This is about making sure we can bring forward investment in roading infrastructure in New Zealand, which is what New Zealanders want, and this is a way that roads are upgraded and built around the world. The government set a target to lift 15,000 children out of persistent child poverty by 2035. Stats NZ estimates in the year to June last year, 9.4%, or almost 99,000 children, lived in households experiencing persistent poverty. Child Poverty Reduction Minister Louise Upston says the goal is to get that down to 8% within 10 years. She says it'll require interventions to create meaningful change, so the focus will be on supporting parents into paid work, breaking the cycle of benefit dependency and improving health. The record number of migrants leaving New Zealand is being seen as bad news. Stats NZ figures show more than 131,000 people left in the year to October. It's a 32% increase on last year. And arrivals dropped 28% to just under 170,000 people. Massey University sociologist Paul Spoonley says it's deeply concerning. Migrants are always sensitive to economic indicators, and why would you migrate to a country where you've got increased unemployment and 1 or 2 other indicators that are going in the wrong direction? Catch limits for rock lobster and bluefish tuna are being reviewed, with consultation opening today. Minister for Oceans and Fisheries Shane Jones says he wants to create a balance for fisheries so they're productive but sustainable. Consultation will be open until January 29th. The new limits will come into effect from April. And that's news. In sport, Tim Southee will play his 107th and final cricket test tomorrow for New Zealand against England. The Black Caps won't reveal their playing 11 until the toss for the 3rd dead rubber match in Hamilton. But one end of the ground has been named after the veteran pace bowler, and the Alternative Commentary Collective has organised a life-sized camel to stand next to the groundsman's shed. Captain Tom Latham has elaborated in reference to one of Southee's nicknames. Not quite a sexy camel, but obviously it's a great occasion for Tim. Last Test match, we'll obviously celebrate that throughout the Test match and post-Test match. Tim's looking forward to it. We're all looking forward to it. ASB Classic recruit Giovanni Pecci Perica has been voted by his fellow men's tennis professionals as the ATP's most improved player of the year. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Hey, hey! Oh! Ponga maro le tino le awinato tanto tanga I vai panua le ngana pero tania ta tono lo mnil maro tanto tuno sta vai ngana tana tau mor si pien maro tanto tuno lo tu maula bela bela pa mawina au kilani lo su tolo le mapanpana lo yai mo lo malo le afiafi spul mar balu lo awani spang au kilani sulu la pe me lo tu maula awani spang au kilani lo vai ngamo te au Baba tu lasto na imantang opiel sulu la ya me tu maula vale au nisi baenga lo su le mal bela pa mawina mo te au lo na malu le pos pu mal fitu Baba tu la sa pa uti munga au ele ba o ta to wota po ele li mar yo ame estiar kamanga nge pa malos ba lo pa mar pa uti munga au le sa lo su lo no bela pa mawina mo lo malu pos pu ma leono o se va inga na sang pa pena po I winga tau e le mai na sang pa uti munga au o le bela pa mawina na sang lo su pa ya mo lo malu le pos pu ma leono
Vainga si o tātou tunu Samoa, ia lo tu mausuro la, ia o lo papena po na awaon si vaenga o le tunu. Lua sulu iwa le bela papmona mai si o tātou tunu, ia malona manu le fiafi e lua sulu lima, ia e manatua I lautitano. Sa vainga ia panopa anto, mātango pēle sulu la, sa vainga na anga I wai kanto roto roma taupo tanaki manotu. Sorry, ora mkwa manga ia le sulu la, mātango pēle. Os the England pay plenty Pasamakin country, Kispon Mox Bay la Morgan Tony. Amelia Pamor, Taito, on Quaseki Yamako. The Wanga Yakwa in one moment go for my only Galo say by paper. From Baito Mapa Abbey, I want it Galo, a Abbey for 2.5 later or the airport or Coca Cola, sorry. And Macau Key are coming now. O sa bang bolinai were up and Palmerston North Navy amazing taulanga. Nisi bang on to our oil class state. Mona lutu tu ai se pa ia lava pito la no sa pare ma nei le ma lu we mato yo o mo ma lu ia o ma lu ale fiafi o se vanga na tan tau ia wa lava por kla me fa nga solo tato nga tu le weekend ina ua to la mata to taimi ono minute o what ai le tu la tolu oni ngal lai minute por le ia spurso le minute fa tasia kama direct the man le capo you tu sai marpamo moe Ta lofa Samoa, wala tamaile Christmasi. Tele whaapitoa a le Papatoetoe Trading Center. La tau te whaatawina mai ma whaatawina atu mea whale fau ma second hand. Maua pusa tu, moenga se tino foa. Ma le telo isi mea whale. Susu mai I le Papatoetoe Trading Center. I le iwa Rangitoto Road, Papatoetoe. Pe wala au le lua fitu valu tasi o valu lima. Lua fitu valu tasi o valu lima. Whaonga le tautua le Pacific East il masina toa te sema. Ma mawa ilo manoa te ono mana malo ai whailonga tupe fasi fulu o sau nia mo ana paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, e lua se fulu whailonga mo tātou I New Zealand nei. Se ina whailonga se fulu, I aso tona I o vai aso te tasi. Manatua, o loo whawau pēre tātou whapitoa e nao le lima tāna pēa e whaonga ina le Pacific East mobile app. E whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whape ai. Lo avanoa fo le tātou direct transfer e ti posi mai e lau tupe le tātou account. Ma whamoni ina pisiri lungo le telefoni, ma whaatino la foina o lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tongi no bilio le vai, mo li pe teu tupe tu stupe I so se whare tupe mai si au nanga I Samoa. O lo mawhaina whaatino ina I le au nanga ale Easy Pay. Asi mai loa I o tātou ofisa I o Tara o Tāhuhu ma le taulau whaatau I mangele. Pe wala au mai le o Varsalau o tasi o nono. Mo se la lata atu I ante oen. Pe wala ale tātou Pacific Easy mobile app po le direct transfer. E whasa wa ilo teimi ai mai se o tangata fo I le pensini. Ia manuia tele le kresi masi ma le tausanga fau I ainga umo Samoa. Ma le pulenga ma la whainga renga le Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamomoli I Samoa. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la. Free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau. Free. Maua mea aia le whanau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Oh, oh, yeah, yeah,
fesini ea ia te ai o te tautino atu ua loa la tawana iai lona whana umai mai e tali sapai whaanana ia loto e a fio ai te tautino atu ua loa la mauna iai lona whana umai o mai e tali sapai whaamama ia loto e a fio ai te tautino atu ua loa la lona iai lona whana umai mai e tali sapai whaamama ia loto e a fio ai whaamama loto e a fio ai Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
make it work, make it work, make it work. Yeah. Every day I'm hustling, 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 hustling. Every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm ila fela nuai o mai le ilsimasi te fiu e aka ke fiu e siba ke pumai maliko ya ina a ole au derisiano fa amamalo tapua ina o mafutanga ua mafana fana ua te oto ya iseita say hallelujah hosanna. Ole te wena tala mai le ua lua su tasi minu te ua te aile tu lai tolu tautua le Radio Samoa su lima iwa tolu a mo ia o mo so ta inga malau kamo Ricks, my man Ricky ia le kapo i se tu akula mai po wa anu ia ke ole la ngonga le leo la kamo Rick the man ia le wa patisi mai le kapo i se pien manu tato tu no man nan tole numera te man au iai o Barcelona lo fitu pa iwa ono manu ia te anga at Greta Pro de mo kapo you gas back ia na fa manino ele sunga Rick ole pule he's a man Rick. My friend, how are you today, Tato? I'm very well, thank you indeed. You know, I didn't realize you're still here, man.
You didn't realize what? I didn't realize he's still in Auckland. I thought you were out at the Paradise in Samoa, make a business, another car dealer No, there. I went to Mars. I became alien, and now I've come back. I think, Rick. Oh, I miss you, my man. Good to hear you. And how are you keeping, Rick? I'm very good, my friend. I am absolutely good. Thank you very much. We've come back, on the radio because a lot of people are like, oh, we miss you on the radio. I'm like, okay, I know. cool. And we will come back on the radio, my friend. And here you go. We are here. I love to come back, but I'm flat tech. I'm so busy. There's no got room to come, but I still remember. God for you, Rick the man. How's the family, Rick? Correct. That is correct. And I tell you what, we've got a lot going on over here. Yeah, Very, very, very busy this Christmas because I tell you what, we have started our cashback again, which was stopped for many, many, many years. Now we have started our cashback again. So if you are looking at purchasing a car, and also if you're looking for cashback, give us a call, ask us, and tell us how much you need, and we work out some deal for you at Car for You, my friend. Awesome. So the when your car, when your application's approved and you got the cashback, how much is the cashback, Rick? Well, look, as I said in the very beginning and a few years ago as well, when we brought up no cashback limit, same thing, that if you want a cashback is not for free. We want to tell the people, cashback is not for free. If anybody is saying it's for free, it is wrong. Cashback is not for free. Cashback goes always on top of the price of the That's car. right. If, for example, if you need $3,000 cashback and the price of the car is $10,000, so 10,000 plus 3,000 becomes $13,000. That is cashback, my friend. And sometimes what people do is basically we'll sell you the car for 13,000, we give you free 3,000. Now it doesn't work that way. Awesome. So that is why cashback always goes on top of the car price. So if you want 2,000, you can tell us. If you want 1,000, you can tell us. If you want 3,000 as well, you can tell us. And there's no problem. We have had a customer just coming to pick up the car today, and she bought a car which is 2021 model Nissan X12, and that is 7-seater, and she is going to get $3,000 cash back because that's what she wanted. So Merry Christmas. we can do all those things over here, my friend Taito. And most important, also nowadays we have also started no license car finance is also available at Car for You. No license car finance. So it doesn't mean that without license you can drive. No. You cannot drive a car without license. You can buy a car without license. I'm going to tell the police, Car for You can drive without the license. That is why I'm making it very clear. No, so, you know me, sorry, jokes are, Rick, never forget you. It's a good timing when in the old days, the last 6 years or 5 years? Yes. Yes, about 5 years. That is right. Yeah, we're still missing, all the people, it's the main thing to hear you, very smart man, all the time. It's only the way you treat our customer, Rick. Keep up that way. That's very good. People down the line, they always help online now, Rick. Mm-hmm. Yeah. That is correct. Yeah, that's good. Because we are selling cars all over New Zealand as well, and we are actually we have also decided to do free shipping all over the country as well. That's right. So even if you're listening to us in Wellington, you purchase a car, we ship the car from here to Wellington without Very charging good. anything. But when you come on a plane, you still provide those tickets and Yes, pick we've them got a up budget. from the airport. We've got a budget because sometimes what happens, we tell the customer, hey, look, we will pay for your ticket. And they're like, oh, we've got 10 people in the family. No, we can't pay for 10 people. And you come and On a sleep. holiday. And you come and sleep in a Rick's house, eh? Thank you so much. Very good. I'm very happy to hear from my man on the lines. Any other thing to add on our program before you go, The thing Rick? is, don't forget to give us a call on 0800 227 4968. That is our phone call. Go online as well. You can go now and find us on the Facebook as well. We've got our Facebook page up and running. And you can come and see us at number 298 Great South Road in Manur. Never forget it. Never forget the hot curry, man. Well, wishing you all the best and very Merry Christmas here and your family. Say hi to your family and all the family. Please, Rick, Merry Christmas. Thank you, Tato. Merry Christmas to you too. Thank you. Good afternoon. Bye-bye. So, Rick the man, a little while older, see
Iwa baru tasi rua fitu, oro tasi, iwa baru tasi rua fitu, mau leia, o le pura le matala no nei, lewa o ngā lue man nei so, e o lo mia mai lama, o lo ko whaku o mo koa, pisi whasolo ako. O le no se me, ia e whaptai le tu, o lo molo manosi a lo nita e le li le lo lako e, io e, leke le lo whakau ka wale, ia e maa leia po i le, e lo inga po i mariki a leo ka koe whaalongo le iai, mai mili meu ke wak, ia. Pai aso le li, oro tasi iwa baru tasi lua fitu, po le o se nau lulu fitu, wha iwa ona manu, o le o se nau lulu fitu, wha iwa ono walu. Mau le lava i nā Great Harp Road, le kā po iuso stoinga ta bani lava, le po i o lai po i online la tau, po pia lava te anga i mai e, wha ponga mai la lo i warentone manu tūtua oi. Ia, le same old story ka po you. Le manuia lau tau sanga, ia e wala au mai ari ke se ne kurwa ale, e piki po ila o i utai mla ale le la waenga lea, pia wha peo manuia lau tau sanga, a pa pia po i transport aku lau ka vali. Nisi me ke pole, ngā lau pai ari ki, pole o whakare ku waren kongi, au pia maulau ka vali le si, lo su fai tu la mauole le sme fa le ton e le ro tano sa o le pole le oru tasi e ba tasi lo fitu ma le lava le sunga ya Rick the man los por banu mara bidu te wote I lay to nai tolu tau tu le radio Samoa su lima i ba tolu a mo na minute o le tato por come think a minute a wina tu i le ngana per tania ia tani tu nai fa ia mailo au batu lo lima tato ma vai ia an pase at po leo tato pasa longa la piunga ia lia tau sabea Al Harrington ia malasunga ia Isaac Paunga ia tau tua mo to se pa ia po se taimi o le po ta tono lo mlien mano tato tono to pata lo patu la tau lunga le ampia po linga e malunga le YouTube channel ia lofa te le atu mo to tonu lang sia pe tato manuia mai se o tato malo nosi tato fo lau to fai ngone to sanga i a awa lofa le tua malana pa mano longa na yo tato tu asensina me la to le o ato to malo si tato nu si la fia le me umma e te ngangi to ai ia ma e tangi tu ia tali ale li lana pa mano longa ia tato ma el tato pese lea ia na wina tu le tato proclame i le ngana peritania think a minute pseudo polonga.
Think a minute. It could change everything. Think a minute. Have you ever made a New Year's resolution to break a bad habit? You determined to finally make that needed change. But after just a few weeks, you're back to your same old habits. And you think to yourself, I know what I should have done, but I didn't do it. How many times have you felt that way? It's a struggle we all fight every day. The constant battle between what we know we should do and what we actually do, between our conscience and how we really live. Why can't we simply do what we know we should? It's even what we really want to do in our heart. Our problem? We have a power shortage in our lives, a shortage of willpower. We're like this couple whom I know. The husband and wife both are marriage counselors, but they've now divorced each other. They've counseled hundreds of other married couples, yet they themselves cannot work out their own marriage problems. They know all there is to know about a good marriage relationship, but they can't do it themselves and follow their own advice. We all know that honesty is the right, best policy, yet corruption and dishonesty is everywhere. People know that loving and giving to others is the happiest, best way to live. Yet we still are proud, competitive, jealous, and even hurt the people we want to love. Fathers and mothers know they should be spending more time with their children and being a better example for them to follow, yet they still don't do it. So is this just the way we humans are? Will we ever have the willpower to do what we know we should? You see, this is why Jesus Christ came, to connect us to the power of God, so we can finally have all the willpower we need to live up to our potential and live the way we know we should and were created to enjoy. Jesus came to forgive us so we could live in peace with a right relationship with our Maker. Knowledge isn't your problem. You know what you should do. It's power that you need. And Jesus has all the power you'll ever need for whatever you face. His empty grave shouts it loud and clear. He's got all the power, even over death. And his power is yours, if you'll ask him, to forgive you and take control of every area of your life. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Asala uta ia tonu tai isofu
vai vai ua liu tino le upu o ia lea e fai masulu le tupu musu o Samoa e whana wai le tupu Pasela manga se tufo ia oceana ole kerismasi i vai mama usanga olon fana mai ia mama loai oni aleu Se Maria Pacific Love Malo au Tassi Band here lau panua o whanau whaine mesia. Whamai atu ele tātou proclame penke minute au nātu le ngana perotāni. Yes, wauponga le nāwa yes what nei proclame penke minute. Te tono lo munian mano tātou tunu. Le o tō su pitu miru te o na tāhane o le tūnai whā. Talantu mana tātou leina. Apia moli ne o lo whaangar kisimasi. Loa mnoa nā toro pitu tasi lima iwa toro ino mera mala au meo kiri ia le pale. Leo ngā upu tō muli mala ainga mai mangere whaptai tēne lama tau pati mai hea mria poi pōpanga omore wiki ena mai se kirisi masi male tau sanga pō. Ma e sa uni mala ainga lo pātu ma no lama mauta mai na nai ma o ama anai ia lo pātu. Ia, I o tūle le tupunga mai Amerika, ia lau pesel ngā horaku, pa muia koe kāne sia I Amerika. Ia, kai fōra sana, pāptai, mapta mai, ia mai nātou umara mane misi kā lau pai. Halo sina ati mai Robert, ai o umong pai lau pa kau back and safe. Kau ngopi, back and safe all around. Ia, lau pātu.
Pea po ele ptalinga la lau te nam tua ia lau tau sa pepe tori hea mai Hinden Avenue I Maravik lo fatu a mai se ona yo tina na yo ta mama tutua tau fiapi soifua ia lo falele I ma maua soifua turu ilan whamano longa iatu to ia maua pere malosi tātou fō lau whatasi awa lofo le li tātou maua sa kerwisi masi manuia masi tau sanga o pia whatara watu fōi sunga to ina ia nofo inga moi manfatua ia paula ea whaamtai tele lava sunga to ina nofo inga moi manfatua ia paula taimo whaamdianga ea mispo le asi mai alofa tele atu mo roma nofo alo maria po tiro e kanesia e paka a sa siero Amerika lofa tele atu lo maria poi ea mato nei ea mato nofo ia toro nei ya lo fatu manuia popanga krisi masi mara tau sang po ya na utala tu tato lina ava pero ia ua maroro mgako ape mai tau langi le lo fa la le wing Fai matsulu fasio ala Evo pelava e fai matsulu fasio ala Ile mamae la meia lofa e puna pea Soruma ilo uangana ile pia mafuta na wafionga ia duaso aesa uaso aileni ua launei malatu tu salama mea e maunga maiko manu Salama pea e mauna maifo manu Sanga yane si e maai I mauna o utale sani itai Masilingia pea I se toru e mauai E hilo ala iluna o masa O le gata iluna le papa E whaapena lo nei alofa Le koa koala E whaapena lo nei alofa Le foa foana Pesiliane ilo fina ngalo Me varie ile tere o aso Sa se umaluai Ne alofa ma o polonga Ia malu ame ipuenga Wala asiai o ta'aina Me tau salae uapa ia lo mata Si o lima
Ne tau salae ua pa'i alo mata si o ulima Petulo nei lagi a talanoa Mane masina o Samoa Ai sului ai o e maita Yo lagi ila To'uno toe wa pile mu Lo si upopo na malu Lea lo pae ua tamapu I vale matu To'uno toe wa pile mu Lo si upopo na malu Lea lo pae ua tamapu I vale matu Lea lo pae ua tamapu I vale matu Se pong maria le vai va bang te tau langi le lofa I va bilu te ona tāna ne tu lai pa tā le pa au nau tātou tala mai o Australia le tau tua le pionga pai tua ia Miriama la le toa po Morris Wheeling po le pionga le ia taua sabea el Harrington ia malisunga ia Isaac Paunga ia tau tonu tau lunga tau tua le onu pa tau pa sa more tonu pele le espai pai asa ma se mau mau Tau tonu lama I lo ngang ke siano te mangaro ai. Pe lama no pai atu ele lama ngana tai tu e whaap tai alo tau pa ia mono tau manu I lau tā po inga. Tāro I le atu e wha lama atu lo wha tau pa aina ia wha mania ina lau tā po inga Samoa. A ia pusia pe tā tau pe arpani o pin ngano leo lo tā tau tua. Pa ma ngano leo ona tā tau maua se kirisimasi pi le mo manuia. So po atu no to so for tato wola I le nato sanga no ono lima e no ni mana yafe mani po ponga I le pa ma oni o le lofa le tua. Pe lama ma puta mai nei aso au kilan manu tu tua o ia lofa atu o atu no e mamao a lofa te le atu. Manu via lama le anga atu le wiki eni po panga le nei aso taito taloto le au ona soipua ma ia manuia.
someday will we meet again. Goodbye, goodbye, my friend. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3,